wekenyoro abo libage linkagete uchiyo tako tabo libage lie na no rakane TV po bugango mongena nde wensi ora wekenyoro ekwaya mwabele tayari ekwaya imuka motere motogotera Imani nimelinda,
Asanti kwaya nyamage asogotero kuya tubwata abageni kurwa wao abageni banjire kurwe kwaya kyonganyo. You are most welcome. Nabali babege tubale asas bakora bako direct abageni abandi bakuru kurwe nkira amate morore abageni bae webiro noyo nka akorara abageni babuchire no mind this style to kora ekere abageni baro bono iga toko genda ase ebinyoro tochikonyoro muntu yomo toko genda ekenyoro kia nyaura nyondore ga kurunyaura tafadhali ocha ga ote ni nurupore yao na romu waka gesora ga ne aro pango moko tigarite mwaka gesora karibu ore mugisangio ai nonyo kora monena ake no mugisangio renge na yora to tevie story ngakie mwakinete karibu. Ando minto. Yonguru pole. Na pole yenkurua. Ego nonyo muy wito yo minto ko boliga nga mote binarki. Usano tu iwana ini na ini tu anje ini. Usano tu avere tenere ekeron ndebu baracho nere no ale bu baracho. Toko so me skuru ekuru ku baracho. Igai. Tu kabanere kurwe miake yupaka. Umwakoyo oikire bono anyurire antigire nche iguruga nchengo tebaiga kaki kamuranje musabiri nyasai amubika sagia atubwatereri litangoligia ikiagera na batoko tebunga abaya abako genda iguru kubako genda iguru kaki tigatubwatereri asi toko chako genda na intwe tosororo tingo tuara mangi njedi ongo tebanga umongina buosano kura nche remma na babua ringi na ene na bere goko genda buyamono buna moy gure omwaka kesora no mwa akagoria kamo to chiba ringi krasia kamo nero uru kurwari kenyoro kia nyoro gocho to apole bono ige toko gande se kenyoro kia mairimbiri yondora mwako muko nto kwara kichara kininjune na yendo chora kuru ngumbu seito bia mona seli baga igo ndaire libageli gotebia family yo mogaka Kristovo sano family yo mogaka mutiali kwa chumura pole aso mogaka yokorara rende ekero ye kire kwa baiga na botoko ira na nyuma tuwe boli amaswali hii swali tore boli ndiringa ekero omogaka yale korara Nyasaye no arenge na Nyasaye yorengo nero motongete
korwa omong'ina saringi amonyorete buna mokineti gocha gocha totebi nyasaye mbuya mono goika igeta kanyora omong'ina akamoseseni abana totebi nyasaye mbuya mono abana nyasaye obasesenire na abachokoro nyasaye mbuya mono abachokoro nyasaye obasesenire na abachokoro oria buna ndoche rikiraria paro totebi nyasaye mbuya mono ase ekiga ekiagera asa into abakristo abakatoliki ngotebi butore buna bwarenge kare nabo bore bono naye nao orae miaka yonsi makweri no arenge kare no are bono naende nabororo. So what do we say? Igotokera na nyuma totebi nyasaye ng'a nyasaye omonguru aya gwatongete omogaka oyo okamobeka enseye kwamokiniri kwamoseseniri paka kwamwikiriga rituko ria rero nonye na esa mojete mwabera amagosa aye mobeka ase oboitongo ase obotoereru ase obonda bori kristo achiete gotoroseria nero sana atoke kristo batoke no are ekiagera kero giokobatiswa nakwete na kristo na rero buna asirire tiga aboke na kristo ase igo abantu baminto ekero omonto amang'ana abere buna aya nokoremia omochie nabere igo nchiendanirie omokonkorokwa osano na omwana ominto seito ng'umbwa abageni bari motamanyeti oroche ororo tobaganete iga ntwe tore ng'umbwa aria nabo abosano bakabagocha nchio omokegeri one nyanga rese nero twasoma komo kuru class 1 mpaka class 7 tugatiganero osano na omogaka omonene ase emiaka bono rende nyasaye ganchire komotimokia tiga motimoki buya omoiso nyisaranse nduribaga fata taracha abantu baminto igotoroche chigasi chikono gokorekana chinse goeta tari bobe gokwana nchengo kore gasi kitutu chache not asari chipara chigandete kong'urwa chikobeku chimaram iga chiskuru gochia one pare yaito gakire university university the honorary university ni gusi ekere parere iga abarai mbaro bachorire wa MCA kiango paka ba chief tomana goche parere iga korenge abagani mwata na omwa kumingano obosongo anonya libali na ere iyo bono rende nande togokwana iga koigwa omochumbo irerwa amang'ana ng'aya nyarebe ngokora marenga matanga yaya ntomosigete motebi gake bari mokomoikang'e mokoripresent ekenyoro eke kianyamage ekera gitatu atong'urire iga tari karabati akobeka epare y'abantu baito baeta asagia esa yamake natebire mbuya mono efamily yosanorema omwarimu na omonto omogima na abana bosano na abantu abanene nabo biakabere iga rema remia omong'ina nabo bire iga abantu bosine nyitakana mbuya mono Daniel ase nkwane engia buna tore iga etole live na Buna TV oyo tagete korigereri na toko matanga agenderete akogenda YouTube wale watazamaji na wageni walio huku hii matanga iko live kwa Buna TV mwenye ataenda YouTube tuko live. Thank you. Toko gende kionyorokia inaga mwako sana nonye kororogorake kuri nene kamukire kinyorokeri nayo gitenenerete nande nayo ngumuga kaiga no sana na umwakina nere nayo ratotebyo bya bosana buyamole minto mwenze osana we bunakine iga na twakabanere iga twana komacha chanandi na kire kende kyonsi geyokorekana osane aruri gutwongosa akira iguru gusoba konguru gusikuru tauni nanje te goetire tauni muno nje buna bono ndoche iga gana asirio mo gisange one ntanyare gukwana naende guchairi na kwanira ya yangisana bia mono mwako sano ase nkwane nyingi toko genda ase kenyorokia pobaracho onde bwensi origa kurubaracho nabagocha ari presente ekenyorogia ase itorgora ari bobaracho baracho na aroninka abantu naba mukuruga abakarura inye onde taracha kurubaracho toko genda ase ekenyorokia
Nyankoba onde koru Nyankoba igoro naro mugako ndega mugako yuseranste gabu kere ayero angena obaracho tukwari gocha Andrew kwari gocha uri present ko semano na kubwekani kwari gocha uri present abantu bakio babo baracho imaite ekenyoro kerine kemo so kagende tukunye gocha abageni karibu wageni wetu karibu n'abantu bankamo manyite language era n'abataito gutumia ekera abageni baitu bakire n'ekikwaye kyaito kyonsi nokiri mata nani nyoko igwete omoyo bwogotera nabo gotirimba gochimata alioterere Nyasaye mbia mono master of ceremony asio kondikogonize abageni bao mugako sano mbia muri mienzi mbia muri naende mugako uyo sirire no mugaka bweng'enche nene kiagera mtu abande ntu akinia mugako uyo none karare okore biashara bya town yaria omonyore kubwata problem ende yonsi igagokonya no mugako renge bwa masikani nginyore ekaroto gukina tore toko none kisukuru ne twakaguri none bintu kanga chibunda bintu gete bikeiga igo no mugako bwata masikani nando maeta abantu babo nche ningangoro kwandru bosire seito no ga igara kirende nasugete ngaro chibo baracharia no menyete omugako yo ngora tararo ichura to kwani ga ruguru n'abantu bamwabo igo nanche nareta magombane nise family yaitu n'abantu begetai nintu twaletire amagomba itogo itire asende igo pore ase abana bosano nyangarese naye ndoche bono batigeiro muchioyo ende mugufumiria ugukorokwo kayo mugaka mutieriare kayo mungina saringi yare n'abandi bamino kubachire utinentu no tuligereti asante mbia mono mugaka Andrew mbia mono asogo ikagito enderete nande tukanyite onde kurwa ase kenyoruge sana situngumba nayo injo represent abantu ba min o represent abantu be kenyoruge sana ari naro ninka onde koru isana ngumbu oko banyangaresi koru ngumbu aro pole yae karibu Biamo na soko ngari bageri ditangani aba minto moko katusabe babegete chigobia barusi motene ne karate ne namaguru moroset kaba baigurie siri ngana ya Nyasaye bunate amesema si sote tusimame kwa maombi tosabe aserie tari atata no mwana no moyo mutagatifu amina tato itore igoro erietari aorisikwe obonda bwao bochite ogwanta kwao kolekana ensaye gamuna igoro otoye bono ndagereite ya bono otorusie ibe byaito unanto gotiga bagototegia to basa gotobeka sogotemo ine otobogari korwa soboye bwensi amina masoge Maria waichoire nema umunguru nae kwanyorire gesyo kwa bakungu bonsi na Yesu mwana wende yao na negesyo Maria mtakatifu ngina Nyasaye otusabire ntu abasaria nesikara yuko wecho amina obana babesta tanaso mwana naso moyo mtakatifu unabwarenge kare bole bone goro emyaka yonsi amina omonene tata Nyasaye naende twakoira neringambi ya mwana omonene asenge njo gwatorendire korwa sobotuko gwatokiri asichinse bia mwana omonene asenge njo korwa osana atiegeta korara kwarendire abakorire tigasie tibakarekire tukoria rero okwaeli kwa moelio nabarabu twabere neringambi ya mono litanga nitweture kirasore na asenge njo manuma teturabanya bibe titorio abaya kobwa osana orarire nigoto tigetobo gimato nyare gonchororia ekerore ira ni boroti bwao omonene tutunyare ko kobera sekerugo kiao tunyare kurangirwa marietao obwanjani no marembe tigabo tigara senke omonene ntumaete ngabara kaninta kana na bao
ekara togosoma okong'anya 22 atango montora akune abarakane jitakana okundirendere yayo twegenire ng'a omoikomo chenu nonyare gotwara senkeya muno manye nosana akwanete nomorembe nobwanchani binyare kogenderera tiga byonsi bikoreke goetera ase omwana wa Yesu Kristo ore omotore oito amina ase ereta ria tata nomwana nomoho mutagatifu amina ngochi gosoma tore ase ekebungo omorandi isano bere kumekionde narora soma abarandi isano ibere embere oberio igoro y'obogima erieta rigiya igori bweta amaguta agwakwa erieta rigiya igori bweta amaguta agwakwa ematini ng'a erieta rigiya tiga twebori ntwaba toraese ekebanda chingonga inye chensi erieta rigiya eribwenerete ribweta amaguta agwakwa twegenire ase eng'encho ching'enda chioyo minto osano ekene nonde ekere ararete igasabete akamanya gokwa eri nario erieta rigiya kobwa amaguta agwakwa na erituko riogokwa nirio rigiya kobwa eriokoiborwa rituko riogokwa igori rigiya kobwa okoiborwa ng'ekende kero gwakorire orogendo rwaye muna bono osana akure ekero eriore rieta rigiya kobwa amaguta akweyakwa titogotwara bwensi ase eng'encho ekero Danieli 12 ekero abande baonchorete abande bakamumanya Nyasaye nabarabu mbarangerigwe ebori muna tora ng'akerieta riao rigokwaneka bali banka baisaranste ndakobori ng'akichogo nkwana ng'akiora orakwaneke igoti gatotembe gitore moyo bona muna bonega tonyare koba ekiorokereria ekiya ase mwanya bantu nyona ase amate yao nyona ase ebiamiri yao esamiri yao nyebeka soko bagokwa Nyasaye kiagara itu mwanya bantu tubwate meroberi yeito lakini Nyasaye nabwate yaye ekene mbuya kogenda enyomba yo mbuya kogenda enyomba mbuya kogenda enyomba ya ebirero kobwa kogende enyomba yokwegokia amina mbuya kogenda enyomba yebirero kobwa okwegokia onde narotomere tonde riruba chicha omochigete ebuku yatokureire mbuya kogenda enyomba yebirero kobwa okwegokia amina mbia mona sokong'a dibageri tiga Nyasaye abe nainwe mbia mono kuruisana ase ogosaba okuya seseniwa abantu bari banka baisaranste ebirogo tindaite konya gokwana mwa abageni ebirogo bageni bagochi goisaransa mugaso igoro moisaranste gati abo bono igo nachakire egasi mbia mono ekenyoro kia Nyankoba onde narocha taiyo bono etokogenda Nyakomisara onde taiyo bono tokorwa ase kenyoro ase ng'encho ya chinsa etokogenda nse amo ya echikanisa echi chitwetayanaine ntobwate Nyamage SDA ntobwate Mairi Mbiri SDA ntobwate Nyakomisara SDA tutaito omonto oyo omokuru ase ekanisa eye ache
arupore ase omochio oyo korwa ase ekanisa eye. Korwa ase ekanisa ya SDA karibu mwaka kegesa. Nabakwani mwezi mbyamole nanje na represent ya kanisa na kendanga special yale ngiyo kuana se bali bale jirani, lakini senge chondo che muntu tayanga kurwe kanisa ate bire byamona soko ikamo ako sendio mwako yoito kuna na chitana muna monyole tetoro biya komo marwere barabwe karwe ikire toko nyara kubutanga basumba kansa ndo tole ko marioka, lakini bona ikire sa utumuka ayo sine bebango ya sai tigato musabire amenye asagenda atumuke buya nto twatigara ne kwebole nga kitwatigara ge kogara kero monte tariki ya enero koire libaga tema okora ya bwene tasinya sai bia mono asoko ngaliba into bwate kanisa nere rugora alia angane sei torugoro ekorokunga Great Evangelist Church GAC ondenaro oro karibu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nipungie mkono hivi kama unampenda Yesu. Ingawaje uko ndani ya giza kama hii. Nipungie mkono. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukweli kwamba Mungu anakupenda. Nina ujumbe kwamba leo ni siku ndio ya maombolezo, lakini kwamba nafaa kujua Yesu anakupenda. Bwana asifiwe. Kabla sijaenda hapo, ninao wimbo wangu ambao Mungu amenibariki. Naweza nikawawekea msikie kwamba inaimba aje. Plan B on the beat. I'm the fire winner Isaac. Feel the music. Echina chocho kichane ebina byo ebiro byane atoke nitarera murandi Yeso ebiro bitarera murandi Yeso kinde moyo murandi tata kinkwe yana murandi tata abanyandama mumonyi wete abanyamondo monyi wete abanyaibera monyi wete abarogi mwezi monyi wete mwanchati mwancha igoro yaino kogere binabyo ebiro byane kogere binabyo ebiro byane etata nga chunguru cyane etata nga bore mubwane etata nga bakonyi bane kogere binabyo ebiro byane kogere binabyo ebiro byane echina cyo chingake cyane ebinabyo ebiro byane etoke nitarera murandi Yeso ebiro bitarera murandi Yeso kinde moyo murandi tata kinkwe yana murandi tata etata nje ngotiga ya eke oba ngotiga ya eke mechanda na makongu ya Kakiabaga mije mosilero Kakiabaga nije mosilero Abarai banenje mosilero Wasani banenje mosilero Inde moyo nje mosilero Ingwe yanda nje mosilero Kingo tara nje mosilero Como wasira nindandi Yesu Como wasira nindandi tata Muna manye kanete ekero kiamsa Muna manye kanete ekero kieria
munamanyekanete ekero kya Danieli, munamanyekanete ekero kya Danieli. Echina cho chingaki chane, ebina byo ebiro byane. Bwana asifiwe. Toke nitarera murandi Yesu. Omanena bakwe. Ebiro bitarera murandi Yesu. Echina chichinga kichawo. Eterore moyo. Omorandi Nyasaye. Ngekora nero koiro bulimo. Nanga tukiyo. Ekerora iwe sense. Ora nyale ko mugambi ko murandi omonene. Ira twairwe titogosira bosa. Detata na kwane na sore na sa. Detata na wasoki wana wabisabani. Ngoko kwa mwana bakonyira. Bekira waseme ya sore. Were binabyo ebiro byane. Bwana asifiwe. Ebinabyo biro byao. Omanena bako. Nimeshukuru kwa hayo Mungu amenibariki na uimbaji. Tutaendelea kumtukuza Mungu. Amen. Biamono san ese yokotero kuya. Mogende ko motoki Nyasaye njire yewa ende ko motoki Nyasaye. Bono toko kenda singinji kinsa. Tukurangiria kanisa ya Nyabera Main SDA Church. Wakati ni wenu sasa. Nyabera Main SDA Church. This is your time. Nisanjikari naandi. Toga endera tukubaganya. Mtoto omana ase chinyombe chichinde chobo chenu. Abangina mugotirimboka iga mosa compound yeime. Moko genda iga moika bwese kena weki mosa compound yeime. Na bagaka toko genda ase nyombe rierero gorali. Nyumba zetu za usafi akina mama tafadhali tutapita tu hapo hivi tuingie ndani ya hii compound, na akina baba tutatumia hii choo ndogo ambayo iko hapa juu. Sikongane tafadhali. Awana kwa ya wa Nyabera Main SDA Church. This is your time. Kibagende tukonya kuyari gani abageni baminto karibu feel at home iga no bu mugakosa era matanga abuchire na bora nyogi saransa onyore kwa saransira matanga mangao iga mu mugaka Kristobal Sano, so jisikie nyumbani karupole yao. Moko bane obwanga ke chinsa enere njere yoko motogi omonene Nyasaye. Na mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Bwana amepanguza pale utua makao yetu. Mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa, Baba amekuja pale, amejenga makao yetu. Kitambo tupado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tupado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tupado tutakutana ng'ambo pale.
bado tutakutana ng'ambo pale. Tunaimba pale kwa moyo, nyimbo tamu za wenye heri, dunia tutakuna tena haja ya kupumzika. Tutaimba pale kwa moyo, nyimbo tamu za wenye heri, dunia tutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. 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 Wa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji ya pendo yake na baraka anazotupa. Kwa Baba yetu mkarimu, tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lako na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. 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 Sawa. Main STA ya Nyambera bata ite go entertain pato tere ba motoki Nyasaye, lakini gaki abana ba minto abana ba Nyasaye chinsa akituanchiri. Thank you very much. Nyasaye basen toko nyora ngari bagandi toke, we will call you back. Thank you. Bono toko kenda se chumia ya St. Andrews Suneka. Nye mubwa toko tera, please come forward because of time. Tobwata abalimu abasani bo mwalimu Evans Kornat Vera at home, marafiki na walimu Sake mwalimu Evans, karibu nyumbani. St. Andrews tafadhali.
ase ng'incho batebire ng'a gotera nkoyo na chinsa nchiyo chinse chimware gotera tokwa Suneka Parish ase madamu agoshiriki igo please come forward abantu babere iga muri present ekanisa ya Suneka naende erieta pole madam pole family yosa ntoche tonge naende korimie mike. Asante sana MC. Twarure Suneka Parish naende twachire ebiwango bitatu gose bine kibakonya gocha igo iga buna toro twacha no mukatikista twacha no mu treasurer bwe kanisa twacha bune jumuiya naende twacha na Catholic Teachers Association. Ebiwange byonsi ebyarwese parish ya Suneka ase togoshirika na Madam Gladys. Kwa niaba ya jumuiya Andrew the Apostle tiga oyo maba alete ngora tumaye koenda kiwango kingine. Pigamono asenka yo mugaka nagosira ngine lyange lieta lyae Motieri asenka yo mugaka Motieri n'abaminto mwensi abatwachire ku ruchinsi nyonchonsi cyagu kolire meremo yayo kolira asobosi bwense igagenda mapema chikobekerwe gutu yaye elio mwane namwariganirie asobonda buri bwa kare na kare ali ase twensi togenderete gosemeria na kwiyarigani goika ige igung'ora twensi tusabe amo nainuka mogosaba mwenyoro moika bwo mogakuria nera agendere gotusabira kera unganete amo n'abatagatifu bonsi bari batutanganeire mbuya mono nchenkoroku Christine Mbeki igonde treasurer ye jumuiya ya St. Andrew the Apostle. Thank you. Bia mono ese jumuiya iyo Madam Gladys Aromo secretary. Bono ejumuiya tigato salute. Jumuiya bono ejumuiya tigato salute. Jumuiya aya tutaiza keti. Jumuiya na batoko karansa. Ndete the next group treasurer we kanisa naande nabwate gutu ende nanda go play tigakwane bweka bia mona selibaga pole se family yosano tenya sa soboke chikake chubokendu akendere kubabwera mube chinguru egere mugendere kumoinyora asama saba kune family tigabalende botambe na intu twaletera magomba ito njenta bita moindi kuna mwaiwa ase grupu ndorochi grupu Madam Gladys yale secretary yane na inchende charity yae pia muno aende sogo totekerera ine treasurer ya center pia muno mu catechist. Tumsifu Yesu Kristo mirere na mirere na inchebene gona lentire amagombane ujaso uyo minto totanganire kurwa so wiko bwense Kristova Osano Motieri ntoma etenga tali ni gakure ni gaonjoreri kurwa bogimo wega bwense na ndo chiro bogima bonde obuto ganyerete intumana mwanya bantu rema tuancherane toitabe na ndo tosugumo bogima egere twensi tochigoikera eguture ikire family pore na inche kurusuneka nigo nkoro komo katikisa Florence Casimiri Alisa Mariera na otogosiriki na madam sente yemo ne Paris ne yemo fasinda abatigere abarumi 14 isano ibere mpaka kianda konyarere kotole minga abare moyo nigo barabo monene na abakure nigo barabo monene sese nigo tigo monene abalende mbuya mono aba batigaire maega nigo baraba alimwe aba Catholic be parish ya Suneka
ese madam ale oyo omobo ntwale gocha twensi ese ng'encho abalimu abande mumaete bono nerusa ilinde kobanyora ne gasi akong'u, lakini tumekuja kwa niaba yao, tumeleta rambirambi zetu kwa niaba ya hao walimu wote. Hapa tuko na mweka hazina anaitwa Divina. Hapa tuko na member coordinator anaitwa Richard Makori. Tuko na spiritual matters Will Krista, Madam Gladys, then we have Madam Lilian Mukwa. Kwa niaba yetu sisi, wacha mwenzetu waombe. Tiga twegene ande tusabe serieta ria tata tato muya bia mone kiagera utwanjete bia mona aseng'encho yo mugako sano kwa begeta sobwe ko bwense nande tuachire kwa birori ng'a utiekire korara okonoko itoinyori ntumna abare moyo alitukeri momotoria no nyare gotorangeria elito nyare gwekorerania otorarare muno mugako sano turare tukubwenerete twasabeiro moyego yo motoria ogochikoera rero oero okubwenerete ekiagera twaboria makabwenera nsio burayi mwana Yesu Kristo yo motorio ito serieta ria tata Eric Makori, chairman. Naye muhire chinsambi mono abambari bayikire abageni bakirwa twapore umugambi Edward Omega esamba Francis Osano ikazen Dori Kanyaboke Korera from Nyakwarova Josephine Mokaya umwana from Kyongong Adoravas Orang Omusani from Kegati Joel Kiriago umwana from South Mugrango and company Suneka Catholic teachers Andrew St. Andrews no mwari ngega KHUT KC Central Mike Amenya from St. Pauline Savina Mora sister in law Maraga from Isana mwenzi mwari you are welcome feel at home pono gochakira bono iga anona ikerio mwerio ngene ero yo mintagendere Moses anyway bia mono nkagete na basororeire twachenjire gipindi igogotogo chaka kindly njumutwa kwanerieta nebicha ase urupere mwenganero esengenje chinsa naye gosaba tochakire nat nanyaroraga iga nabari mubande bonse bari bagosomi kerekende no mwarimu Evans nyemora mocha ribaganere ino onde asaba iri kamuranje asobwango asengenjo fada gagoja igo omurane bamugotobekera magoso nganto batiribaga abari mu bonsi bari bagasomi staff cha Evans staff cha kagete cha Gladys ya kwanire abantu nat tigabatenenere. Thank you very much, Master of Ceremony. Biamono sana. Njena Kunga Killion, Omo Assistant Executive Secretary, Kisi Branch, not Kisi Branch. I could like to recognize abalimu bonsi bali bakira to mourn with Evans and Madam Gladys as namonaba mwabo. So staff jirikia chigo somena Evans studies birongo staff come in front. Abali baosombi baracho inchua very quickly. Abalimu bali bacha common with Evans and Gladys and the teachers, all of them come here. Abalimu bonsi inchua. All teachers come in front here. Abalimu bonsi pi just come. Madam Gladys and Evans, you can come and take a photo with these teachers. Abalimu ba birongo, seven is yago somia. First of all, I would like to recognize you in Chumutwa, in Chugocha Skoiga. Stand with Evans.
All teachers, just come. Aya. Wanongo chaka, abalimu ba Birongo staff. Raise your hands. Mukia mwakango igora abalimu ba Birongo staff. Birongo. Salute. And the principal of the school, where is he? Principal, stand there. Abalimu ba Birongo staff, salute and sit down. Mwisaranse. Thank you very much. The principal is Atenena. Abalimu ba Bobaracho, where are you? Bobaracho staff, come. Bobaracho, just come. Madam Gradis, where are you? Oh, you are here. Okay. Bobaracho, you salute. Where is the principal Bobaracho? He has not arrived. Senior teacher, Gerard, is going to make a statement on behalf of your school. Bobaracho, salute. Thank you. Sit down. Is that answer? I'm coming there. Hey, Borancho is an answer. Abalimu from our sister schools. Balibacha iga Sukagocha. Sister schools. Yamage. Other schools which have joined us here, just come. Sister schools, you salute. Just salute. Thank you. Leader Sibatigare, BBS reader Atigare. Iga. Kepsha. I'm coming to Kepsha now. Kepsha leadership. Kepsha leadership. You are going to make a statement on behalf of Kepsha. Before you make a statement, you are a friend. St. Paulian. Make a statement on behalf of St. Paulian, then I move to Kepsha. Thank you, Bwana Chair. Nimewasalimu nyote mjambo. The team in front here is a team which graduated in the year 1995 from St. Paul's TTC, where Evans was one of them. Igo 92 achira goteba pole asosirwo mwaka tatu urarire. Pole sana no tramu. Thank you very much. The principal Birongo, you speak on behalf of Birongo staff. Abageni bo mugaka biyamore mwensi biyamono no etura mabe nabotogokwana ni kiagera moyo turi no tura asengencho yo mwalimu ito Mr. Evans is my debut. We got to join Birongo the start of this year. And they kera cheta actually omoga kana ruarete. So Kamwali, this is not our first time to be here. Tu acha to karoro moga kakabere gata tobune staff. Moga kuriora irari ne tuani. Mama libageri nyasaye na ikaranse. Umwalimu, you've done good work to dad. May God bless you. Keriwa kolire na yokole rumambi. Otherwise, moga kolibona ara irari etuani yo kwegena. Nintu nabonare wo sabanga kero montatu aro kwegena. There is that blessed morning. Ekerutura rano moga koli. Nabaga neria maya mwensi moto kororo na nche kingobo. Thank you. Madam Principal, for being considerate. When your teacher had a problem, you became considerate to him. Now, all right, I can see the Principal Bobaracho has just arrived. Just come straight to him. Here. You make a statement on behalf of your staff. Mr. Principal, make a statement on behalf of your school. Mbiyamono secretary asiribaga nande ngosaba mabera nanyorirwe nabwate umurwaire nari gushugulikia
namutikire nyagitari tiganya agenda konyora obogweni dende on behalf ya Bobaracho community as Madam Gladys agosomia my deputy netokora tarambirambi gochese familia yega omwalimu Evans Osano oromusani ito monene amona abamwabo bonse togota pole Nyasaye agenda kubalenda aya mwakora yaramaya Nyasaye takubatiga na gwakira Nyasaye mbiya mono abakine tibuya mpaka moikirega onsi yotogotigera Nyasaye mbiya mono secretary. Thank you principal. Union officials present, Madam Chelini, make a statement. God is good all the time. God is good, and that is nature. Wow, God is great. My name is Jaylin Yambeche, Kenya National Union of Teachers, Kisii Central Branch. I want to say sorry to Madam Gladys and Mwalimu Osano for the loss of your dear dad. Bobaracho staff, Birongo and Esamba, we say sorry for the loss. Nyasaye tiganya ale kubaga tenga kibune yobo kendi yoko siria your dear dad. Munya ale kole mabune family. Aba mino Osano family mbaro bara baibuli baitu banyamage school tuatebire pole. Abana baino baraiga na barralia na atebire pole asoko siria sokoro ino. You on behalf of the Kenya National Union of Teachers na Nyamage staff tuatebire pole na otoli na ino ne community ne jumuiya yeito ya Nyamage. We are together. Thank you, Madam Chelin. Mr. Evans, Madam Gladys, take a heart. I know you are traumatized at this moment that you are laying your father to rest. You know, there is fond memories that he has left behind. You shall be forever grateful for the upbringing and for the resourceful nature that your father had been in this home. We want to thank you for planning to lay your father in a decent manner because of his stature in society. We want to thank you, Mr. Evans and Madam Gladys, for this far that you have organized this occasion. On behalf of the union, receive our condolences from the office of NAT through our secretary, Mr. Ndimu. He told me he could be heading his way to this place, so receive his condolences. Thank you very much. Asante sana, Master of Ceremony. Biyamano sana umwalimu ase ngenjengi ya kwa bangire egepindi eke. Esoko ganda bwange se ngenjweli baka Madam Gladys Boyani ne company ya ebalibara ose bacha komwengora kindly Gladys nchumutua na voiko vons pibali bacha kwa niaba yao bache gaiga oyomo akwane kwa niaba kindly yeso bwangu bwango bali bacha ase Madam Gladys Boyani moimo bwango esengenjo yechinsa wamekuja kwa niaba ya Madam Gladys Boyani ambaye amesimama mbele yetu, mkaribishwa, mpigwe picha na mmoja aongee kwa niaba ya wenye kuja kumfariji. Ni kama wako ama wajakuja, tuende kwa haraka sababu muda inatukimbiza. Wenye wamesimama watajiintroduce. Ni kanisa, ni kikundi cha kanisa ika hapa mbele. So, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tunanyamaza, tumsifu Yesu Kristo. Mwenye aongei ni yule ambaye amelala pale. Sisi tumepewa nafasi tuongee saa hii
labda tutajua ya kesho. Hivyo nafasi yetu ni kumshukuru Mungu kwa sababu sisi tumeona siku ya leo. Tumetoka kanisa la Pefa. Kwa majina naitwa Imelda. Tunasema pole sana kwa familia hii ya Osano kumpoteza mzazi. Mzazi ni mtu wa maana sana katika familia. Kwa hivyo tumesema pole sana. Pole. Nimeongea mchungaji wetu wa kunjiani hajafika, sijui kama kutakuwa na nafasi baadaye tena ataweza ongea. Kwa hivyo poleni sana. Tumefika hapa kwa sababu ya Gladys, na nimesikia na mwingine naye ni Gladys. Huyu ni Gladys Boyani, tuseme baba yake Moset. Arabu sana. Bwana asifiwe. Kama nitampea mama ya Gladys naye akaweze kuongea. Mimi nimeongea kwa niaba ya kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Kabla niongee, nitapea anko mkubwa wa Gladys Boyeni mumurom ominto monene. Mbia muri mwezi ngengoro kuchemia amasieka okawo oyo omwana umurumi oyo no omwana umurumi oyo mbuka umurumi injo umuromo nne bwateli bali arene liata oyo nere babona ono ngintiyali egento ndakwanya oteba niki mbuya mono asibali mwaja asumwaka mbuya mono nandi mbuya mono onde bwensyo ikaiga ubwatio movano bwo mugakosana muna nalo lya bantu baikire gaiga asitoko genda ndonsi bantu mbali gocha buna mwakire gaiga egento kumusaba amasaba mutiko muchyoyo arama toero. Asante. Mchiri etaliane ikonkoro kwa Rebecca Moseti. Kwangu ni hapa Nyamataro. Oyo nere omwana ono monene naende nerore omokungu omonene bwo omwalimu Evans Osano onero omokungu omonene enakwana bobe nalibeka buya bono nere twacha abachokoro bane na tebire Nyasaye abasesenie omwana ono Evans Nyasaye aba omorembe korera yane pole asaya akonyora nacha chusitu omugaka korera yane nandangeretie togacha togaikaranse geka agante bikorera yane karansa ga asindega tokagamba egeka mangana mange naenda akamenya gutosabira ngakonda ako nabasabire mukore Christmas nande mutambo ko mwaka omoya era agateba nabo nta omaete nabo montekera kogena nabo koigwa, lakini namshukuru Mungu alilala kwa upendo wake Mungu. Kwa hivyo na washukuru abana abaminto aba chikorera chiane chinde chinsire tega baicha na abaminto be kanisa mbiya mono Nyasaye abasese nandare to morembe. Mbiya mono sana ase abageni ba Gladys Boyani ase okorwa eng'ora ya inogocha igo bono tokogenda bwango kamoranche komogocha ebanga kemogocha kwana lingana limo korwo Madam Gladys mongena bo mwalimu kindly intune urupe ya omutwa Madam Gladys mwakwebecha bali bacha bonspi ese ngencho yo ya Madam Gladys omongena bo mwalimu
nere atangasa tokoraki toko tuanda sawa hili. Madam Gladys walibonde boss pivacha kwa niaba mwenye amekuja kwa niaba ya Madam Gladys, mwenye amekuja mbele amechongea mbele, achongea nyinyi mbele, nyinyi wote mpigwe picha ili tukamalize kutoka kwa familia tuende kwa wageni wenye wamekuja mara hapa, na kindly msichukue muda sana. So wenye wote wenye kila group yote imekuja kwa sababu ya Madam Gladys, marafiki wote, nafasi ni yenu, kuchongeni mbele nyinyi wote, nafasi ni yenu. Sijui mnenaji ni nani, mtaniongoza ama mtajiongoza wenyewe. Nafasi ini grupu ya Madam Gladys wenye mekuja kumubariki. Ningependa nipe baba ya Madam Angwe kwa niaba ya wageni wenye kwa mbele yao. Mbia mono asoko ngari bageri abairi na wasana abakwani mbia more njengo kwana rieta Joseph Nyamweya enkagere bokusero raganga pole sana asa abana abane kodaya ne poro yotigaire ngakinere twachita nkorenge karamu muromo abokora asirete kodaya ne abante betinga yayo buruiro bonore no ndwarete ndoje nga tindi buya mono igo takende onsi nabonda nganye kuri obusobo iko bwese bono koira nirimbi ya mono ase bari mwaikaga asenge joyo gocha kwa kodera yane pole igo nanje naira nirimbi ya mono asoko ikakwenu tingo chimange mono angantu anyera abande ratigarenda abande mbarenge kabare ngaborwire igo bono batote ikumura agende na inu motoera ni pole mbia mono asa yamake igo na intuntua ikawokwana mbia mona sa walimu baito baikira iga bobaracho family, we are together ne union tuachira Madam Gladys Oigona Evans. Thank you. Abari musari uchiga mwensi kama abantu bari banda babarore mbia mono abantu banka manya ntoma itina togokora abageni barari ruguru batenine abantu banka tafadhali mbia mono sana na ingekuwa jambo la muhimu sababu tutapea kila mtu nafasi yake aongee. Kuna vikundi ama group tofauti wenye wako hapa mbele ama wamekuja kwa hii mkutano groups. Kuna grupu fulani nimeambiwa group, kuna group tofauti. Naomba mchonge mbele, nafasi ni yenu kabla tumalize tuende kipindi kingine. Ni kama hawako ndio wanakuja kwa haraka jamani. Kila kikundi wenye wamekuja kutufariji, nafasi ni yenu, mkajongeni mbele, sababu hatutakuwa na muda mwingine kwa kupeana nafasi kwa kikundi kingine. So kuja mbele useme jina na wewe ni kikundi aina gani. Waombolezaji wote na wasalimu kwa jina la Yesu wa mjambo. Hapa mimi ni mmoja wa familia ambaye ni kijana wa msichana wa familia hii. Lakini tuko na chama ambacho tunaita Paramount ambacho tuko wengi sana, lakini wengine bado wangali njiani wanakuja. Gari imekwama mahali fulani hapo, sasa wanakuja.
Sasa nikaona wale ambao wamefika ni afadhali tuwape nafasi kidogo wawasalimie. Mimi ndio mwenye kiti katika hicho chama cha Paramount ambacho pia Mwalimu Evans anashiriki. Huwa tunatembeleana kila mwezi, na hawa ni wageni ambao wamewahi fika hapa mara nyingi na wanamjua mzee. Kwa hivyo ningewapea microphone wawasalimie kama waombolezaji. Asante. Asante sana. Nimewasalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina mimi ni Kenneth Odhiambo Ronga. Natoka Mbeya County. Sasa mimi natoka Kadongo, Wangapala High School. Sasa ndugu Evans tulikuwa nao huko wakati watoto walikuwa wanasoma kwa hiyo shule. Tukaunda kikundi ambayo inaitwa Paramount Friends. It has been long from 2012 to now. So vile amesema tunatembeleana hivyo kila mwezi tunakula boma. Sasa tulisema vile ameofiwa tuje tujiunge na naye ili tuwe pamoja. Otherwise wengine vile mwambeo wako njiani wanakuja gari liharibika. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ya, kwa majina naitwa Peter Opar. Mimi ni mkaji wa Oyugis. Mimi pia ni mwanachama, lakini tumefika hapa na ningependa kusema kwamba pole sana kwa familia. Kupoteza baba si kitu rahisi kusikia, like umesikia kupoteza mzazi. It's very painful, but God is in control over. We want to say to the family, when we lose a parent, we say asante. Vile vile tukipata pia tunasema asante. May God take control of this family. Thank you. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa majina naitwa Victor Ongera Okemwa. Nimesimama kama naibu katibu wa chama cha ama welfare ya Tuinuane. Nasema ni pole sana kwa familia kwa kumpoteza mzee Osano, na sana sana ni rafiki sana kwa hii familia, kwa wajukuu wake na watu wote. Asante sana na Mungu awabariki kwa hii wakati mgumu. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Dismas Mariaka. Ni chairman wa Tuinuane Group, ambapo William ni member, Brian Eugene ni member wa hii group. So kwa on behalf ya group ya Tuinuane, naambia familia pole sana kwa kumpoteza mpendo wenu. Asante. God is good all the time. Wale wametoka daraja mbili na Dina na mzee wako mkuje, tumekuja kwa niaba yao, na tungekuja wengi ni vile tumepanga, wengine wameenda matanga tofauti tofauti. Dina huyu tunakaa naye yuko daraja mbili market, na kuomba ukuje tupige picha pamoja na bwanako. Wale wametoka daraja mbili, tafadhali kama mmeketi hapo, tumetumwa. Nataka ni majina tu, hakuna mambo mengi ya kuongea, ni majina tu, ili naona chairman wanachukua hii program vizuri sana. Wacha nianzie hapa. Naitwa Daisy, poleni sana, kutoka daraja mbili. Mimi naitwa Edina, kutoka daraja mbili Port. Na mimi naitwa Bernard Chacha, nyumbani ni Nyamira, tunakaa hapa daraja mbili. Asifiwe Yesu. Kwa majina nami naitwa Samuel Osuma, nami ni mkaaji wa daraja mbili. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Emily, kina ingine ni Mogatu. Dina ni rafiki, tunakaa naye daraja mbili. Bwana Yesu asifiwe. Nami kwa majina ni Josephine Kemuto, tunauza na Dina daraja mbili. Mbarikiwe sana. Nami naitwa Evans, mimi ndio kiongozi hao wote, hata nilipanga wengine wakaenda sehemu tofauti tofauti. Mungu na wabariki. Dina, mse wako na familia yenu, Mungu na wafariji, na familia yote, zaidi ya yote tumtegemee Mungu. Haleluya. Naomba niombe. Naomba umuyomo chenu tata Nyasaye, tatu itu abana bawo tole. Matanga ya yo mugaka bukora ndio kwa na se twensi ni familia yae.
na wetani onsio majinu wiwa barokane na wetani onsi chinguru chomo bibire cha chikole ntugu watane kana no kumiwa seji family tumesikemea shindo katika jina la Yesu. Ili Mungu wetu inuliwe katika hii familia zaidi ya yote, utuonekanie nasi majina yetu yapatikane katika kitabu cha uzima. Ndilo ombi letu kupitia jina Yesu aliye mwombezi wetu. Mbarikiwe. Majina ni Evans, mbarikiwe sana. Mbia mwana abageni mbare bakira Jeremia Michila, Divina Michila, Evans, staff ya Evans na senior chief yenda mukaya chief ya Obaracho. Mbia mwana sana. Nae kogani twatigiria samoka togende sege pindi kende. Nae kogani abana bari Evans bomong no monene Evans. Abairi bae bonsi uri bate ko bapore nkagete mamo mwabo maraimu Evarin na arega igo ibageni reino kaindri mwarimu Evans na bang na Evans bonsi uri bate nenira moje motwa na Evans na baigo Eugene bari na babo mino inchungo cha motwa bari bonsi baru kiama bundu inchungo cha motwa twakwebicha na baigo omonge na mamo mwabo Evarin marem kwane eba ye familia yu vile wanaendelea kuja kwa our washrooms. Nyumba ya wazee ni hii hapa juu, na kina mama tutateremka tu hapa hivi, tutaingia kwa hii compound. Tafadhali tusigongane. Wenye anachongea mbele ni familia ya mke wa marehemu kubwa ambaye aliaga, anaitwa Evarin. Kuna watoto wake waliacha pia, wake wa mwalimu wote wenye wakaambia mbele wapigwe picha. Cha muhimu ule mama ataongea kwa niaba ya hii familia yote. So karibuni sana. Mongena moreta ngorara ta maokoro buya afungo mukutano oyo wa bana baye banta baye bonsi na baye. Nasikia mama ni mgonjwa but ametuma mwenye ataongea kwa niaba yake. Wenye wamekuja mbele ni familia ya marehemu Evarin, mke wa mwalimu Evans mkubwa. So na wake wake wote wawili wenye wako hapa maybe watasema jina na tufunge mkutano kwa hapo. Abaminto bali twakire gaiga korwa pole ase umuchibu mwakosano nabakwanire mbuya muri mwense nche samarieta ni gonkoro ku Robert Maranga nkaigere manga settlement scheme rugoroga haria umurugi o Evans usirete nyagosira Evarin nyakwali igarenge my first cousin igo nabo twakire gaiga nabo bari gaiga bonsi abaiga nkorwa ase Evarin arwete mamu mwabe Evarin wari gaiga na intwe buna bakoba Evans no tuli gaiga igo twakire goteba nga pole na bana bamito bana babo Eugene babo Benedict na Brian no bari gaiga igo bono nabo tuli pamoja talinga ntuntu bebete go tuli pamoja na ende kawaita nabo tuli pamoja igo na maintu no twatebete ko tuwete keranye kenga gia kunire bia kunire mukoyo itu na bamwe abo nabo twatebete nga gwika tuike gaiga
nonye ntwanyota libe kabona antu bali tukalero gorogaria onagite kuigwa nanje onagite kuigwa lakini rende itwaikire bono igo nkwira nilinga pole sana mpoko yone pole abamino pole na abaigwane pole asekira nyikige keroro ntwege ntotogo teba nkilinga nyasaye na rumwanjite mono egere akamurangeria naende kamurangeri ntubwati kende togokora ki ntubwati kende togokora igo tukumurini ngambuya mono so ngo saba nyasaye tigabare mie na inde mpaka umuyego yogo korire kiwalire buno kari gukikoera buyega mbuya mono ntubwati amange umungina mayanti no ari gaiga lakini tatali umubiro ya tolimo taigweti buya kangana baba kwanira so igo tukubatenga pole ngamotole asante. Mbia mono sana familia ngagete kuna wakati wenyu wakati wa introduction mutajisemea jina you may sit. Mbia mono sana asoko kenda bugango ngagete Mr. Bob and William nabo tenena no mongina ne familia na bali bande bonse bacha kwa pole na boigo bali bacha kwa niaba ya Bob kwa niaba ya Dina libaganile ino mjongee mbele kwa haraka zaidi sababu ya muda juu nimesikia father ako karibu kukuja na nafasi naweza enda hatutakapata. Jongeni mbele mama ya Dina, kuna maanti za Dina, mtakuja mbele mpigwe picha. Mama ya Dina, anti ya Dina, kina Ana, hii ni wakati wenu mkuja mpigwe picha. Tafadhali njubu wangu esengenjo yechingaki. Kwa mkutano naomba msasi wa Dina ataongea kwa niaba ya wenye wako mbele wote. Minto mwensi nabaira maiga nembia mole ekene keranye keroro sana yata chiro somo sibota posano usano na jetega igang chenjenga chankamorora tarenge korore kananga no muntu ruarete lakini nabaruarete usana agukwa obwate kieni ketari korekana kya makweli ayora gagocha asengencho mwanya bantu twatongere twa makweli nainde tukaro kibwa ntukwe bono sano ralire ntuo tokomobeka gukiasagia nyasaa mobeka asagia edi twensi karatogora agenda ororo ni ratwargani ororo mbia mona sogo ntegerera nchiri etariane piusi ogera kurumiriris location kechone sub location kachibagwo Nyamira county. Tumsifu Yesu Kristo. Samarieta no ngara Samuel mukathikista ngokora kemera segonga tebia abana bane pole singinjo ya abanyorire onorende ekarato nyorire ikatwanjira nenga amakweli ne rasima okomenya na kukure party nekere kiyankeringa ogochora kwao asense yomenyete kerora ngeri gukurwa asense na kiura rukurwa asense no wenera sobo siwa nyasaye ose nobo sibwense orabwenere igonje na kinda sabenga mogako yo nimo manyete byamono nararire nyomba mwaye undageirie nande no mukristo rengo mokong orengana buno moyegoye ororekanira urumuya twegenire ngano na bamaraika ba nyasaye bariganiryo moikoya sobuya asaya make nyasaba seni
tukoro mukutano buya nande toenderere gusabira bari batara aunjoka na baro baunjoke bamumanya Nyasaye. Biamono. Biamono sana. Biamono abageni sari utelia abageni ga biamono musiseniwe. Biamono sana ase chinkwana chinyenge na boigo sebicha. Bono atokogenda ase omosubati omonene o wenkeye Pelis seita tokomuka Pelis na sobo agro Christine wenye wamekuja sababu ya Pelis ama Christine jonge mbele limkapate picha na mmoja angoe kwa niaba yenu. Alafu kabaga ndada kwa arigania omoga ka nyangaresi momurumu abo sano na moswati omwabo kagete naro munya kwa arigania na voigo ibage lirigo soa na vaigo vaino vons abaigwa bagaswa ase familia yue ya momurumu abo osano na moswati omwabo marehemu igo aba bachire ne bacha kwa sababu ya Christine lakini huku kwetu tunamtambua kama Peris. Karibuni sana. Mmoja ataongea kwa niaba yenu na wengine mtawe mketi. Biamona soko ngalibaga samarieta nguru kujocho kari igonde iga singinjwa Christine oyo nkorera yane mwana we naruri bwone urukwe barini so na achire na injoko bathe pole sana nkagere mange saba aiga sende sister nene ruguruga warani abaigubana mbara gondo oboiri goro igoko muranjire ndi nabatebiri pole nandi bari bonse mwanje to murembe igongo kwa no murembe mwimukyoko bakoigoro omurembo basenkeye omurembo basenka yosano. Biamono, God bless you. Biamono sana. Hapa mbele tuko na Radio Funa Live. Radio Funa, karibuni kwa kazi yenu, mnafanya mzuri. Tunaenda kwa Masi wenye wamekuja wote sababu ya Masi, na hapa kwetu tunamtambua kama Saringi. Wamekuja kwa sababu ya Masi na huku kwetu tunamtambua kama Saringi. Mkuje mbele mpate picha na mmoja atakuwa mnanaji wenu. Kwa haraka sababu ya muda jongeni mbele kwa haraka sababu ya muda. Haraka sababu ya muda. Wenye mekuja mbele ni wageni wa Masi ambayo wamekuja kumfariji na kuja kumchukua kumwambia pole kwa kiboko yenye imempata. So tutapata mmoja awe mwenenaji kwa ka grupu yote yenye imechongea mbele. Asa kama baba yake msasi wake hapa ataongea kwa namba yenu. Biamona siribaga intu gotore etimu ya Mas korusautu mogrango twachire twensi abamu abo nangina biara ntobwatia batata basirite bonse bakaera nintu bon torororo pole asaba koyoito no mongnoli mama asogosira kuo mugaka osano gatebire naende ne bahati mwatoire ribaga twakwanire mwatororire tigatokore asogosaba tosabe tata Nyasaye mwachani ore igoro mono twakira sora asomo basobono ekiara twakire ko bakirori asomo gakosana bero korara utigire familia yaye igere rimuna yale ngoko kwaye abegeta abantu bae bia
akabaigwani bagatwara obwanjani bagatwara obwegenu ase ekanisa omonene omochio oyo ogenderere buna kwarenge kugani kwaye korunse na efamilia yawe egukina amo na abachokoro nokora bose bagwita ase mwasobono gwetera ase erieta ria omwana Yesu Kristo omobori oito amen. Naye ngobasaba ribagaiga mama njugo akego bakorore oyo nere ng'ina biara masi toigwananire no enkorera yaya morore nabari bande mwokoba abande barabu nateba muna mwanyigu nateba ng'a nabamwabo masi igo mbia mono ase ribageri omogaka oye ng'aye oyo iga nero obwate etimu ya masi onspi omobere oyo ore omoke nomonene are mbia mono sana. Thank you so much. Mbia mono sana ene timu ya masi ando koranga masi na ba watu wa motumbu ya kurwe senkeria wano tokosoa. Tunaingia kwa wageni wale wote wamekuja sababu ya Beatrice hapa nyumbani tunaitaka Betty kwa in short. So Beatrice tuongea mbele na wamekuja kwa niaba ya Beatrice, tafadhali kwa haraka zaidi sababu ya muda tuongeni mbele na pia nyinyi mfanye venye wengine wanaendelea kufanya. Ni mmoja anaongea kwa niaba yenu wenye wamekuja sababu ya Beatrice. Betty wenye wamekuja sababu yake, tafadhali marafiki wenye wametoka kwake wote nafasi yenu mnaweza kuja pele sababu ya picha na mmoja aongee. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Sisi tumetoka Eldoret, tumeleta pole zetu kwa niaba ya wazazi wetu na familia nzima. Tunasema poleni sana familia yetu, pia huko pia ni nyumbani. Pia kwa niaba ya my parents in law wamenituma pia nifikishe pole zao, so I hope mmepokea. Sisi hatuna maneno, tunazidi tu kusema pole na tuzidi kuomba Mungu na tumuombe sana amjalie baba yetu aliyepumzika raha ya milele. Asanteni. Asante sana kwa wafupi. Mwenye anafuata na ni kama yatamaliza ni Rosemel, ni kitinda mimba lakini huku nyumbani tunamuitaka Ngina. Wenye wamekuja wote sababu ya Ngina, tafadhali marafiki na wote wenye wamekuja sababu ya Ngina Rosemel, chongea mbele picha na mmoja na taongea kwa sababu ya yenu. Wote wenye wamekuja sababu ya Beatrice, nafasi ni yenu, chongeni mbele mpate picha ili tuende kwa kipindi kingine. Pia nikimalizia, Radio Funa kindly mjipange, mtakuja mbele baada ya hiki kikundi yenye iko mbele. Radio Funa jipange, mtaongea baada ya hawa, mujikuje mbele pia mupate picha. After Radio Funa wakimaliza, Mr. Nyangaresi na dada yako mtafuata kwa Radio Funa. Na mchwe mko live, kwa hivyo mna smile, hata wengine wako kwa vibanda pia mchwe mko live na Radio Funa YouTube. Kwa hivyo kwa wote ambao wamekuja kwa ajili ya kumpoteza mzee Osano, tunawapa pole. Sisi tumekuja hapa kama marafiki wa Rosemary, na hasa nimeletwa na dadangu Alice, ndiye rafiki mkubwa wa Rosemary. Tafadhali naomba
kuna rafiki ya Rosemary hapa amekuja ambao wanafanya naye kazi, niweze ku pass this mic to her aweze kuongea kwa niaba. Tumsifu Yesu Kristo. Na sisi tumejumuika na nyinyi leo kuwapatia pole zetu from the bottom of our hearts. Please receive our deepest condolences. Rosemary, tunakuombea Mungu awape rehema na neema wakati huu wa mazishi ya baba yako. Tuko hapa sababu wengi wetu naona hapa tunafanya kazi na yeye na tunafanya kazi na Rosemary vizuri sana, ndio maana tumekuja kumpatia mkono wa pole. Asante sana. Mwe na siku njema. Madam Chief na wikira Chief Sara, karibu sikio nyumbani. Karibu sana Madam Ito Chief ase wocha na boigo. Karibu sana Mr. Chief Ayenda igwe mwariganirie senke. Radio Funa kindly chongeni mbele na nyinyi mtoe lambireni. Tumsifu Yesu Kristo. Wale wenzangu mtakuja hivi muweze kusalimia umati jina tu na kila ambacho unakifanya kule Radio Vuna. Haya, mjambo. Poleni sana kwa familia na tunawaombea amani iwe kati yenu milele. Poleni. Mimi naitwa Ashley Muranga. Kazi yangu huko Radio Vuna ni ufundi. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, jina langu ni Paul Mogaka. Mimi nahusika na upande wa Radio Vuna, lakini kidogo tu hapa nimekuja kwa huyu ni baba ambaye ameaga. From my brother ambaye ni Steve Areba, ambaye ndiye anahusika sana na upande wa Radio Vuna, na ako na uhusiano hapa sana kutokana kwa William Usano, Evans na familia kwa nzima. Mama Melen tunasema pole. Angekuwa hapa lakini akaniambia ni kwamba niseme pole kwa sababu ya mambo ya afya ambayo hawako hapa karibu nchi ya Kenya. Pili ni kwamba alikuwa amesema lazima ahusike sana kwa hii njia yote ambayo imefanyika. Tunasema pole sana. Asante. Yule anaitwa Wycliffe Mogaka na kuwa upande wa news, na yeye ndio kwa sasa ako behind the cameras. Njenguruku Bro Bright ngo gumureke gusi barenga bategererete ukoraria kwa Mogaka buna kwa berugo ko bekwa sere dio gange weekend mantango darasa maboko ega koraria ku kwa bekwa ya mase mogweta Radio Vuna 102.0 FM na onye mwari ko iwo murari orenge gokoraria ninche. Njenguruku Bro Bright okora Radio Vuna head of radio and programming na ndako kore gipindi kia Marogoba gikurukunga oyera na boiga barai na magendro magombo kurwase o CEO yaito Mr. Steve Areba obeire amona inwe kurumo chakano nero oruo gochika turaiga na omuyego igore ya mase mogwetera Vuna TV igo oisogoso abwa sisi onye ko bwatalie mtandao so YouTube origere Vuna TV unaweza angalia moja kwa moja, na ikifika ule wakati wa misa misa igoto kwenye beke ya mase mo live ase radio kiagarantu bwata all the machines chire aiga igotiganya sanya roko bagako baremi na omere na banta bange sana gama nyetarakinyo mwerio. Allow me recognize my science teacher na kumisana komonyora gaga. Madam, kindly stand up. Madam Gladys oyoga arenge my science teacher in primary omwerio twarocha ine ekarona ariko kora mateme class ya gatano na gatatu KCPE. She was more than a mother to me. I'm so humbled to see you, madam, and my condolences to you. Thank you. Biamano sana ase Radio Funa bono otogocha ase mwakanyangares na mosupatio mino moche bosigaiga morue rambi cheino na boigo ekwaya nere ya request eri ekwaya masi ya
ya masi igo ogoteka rumwata kamotere na bomonya kuyarigani baada ya hii familia kuja mbele moto ogotera asengencho yogo sibia si nkoro chaitu nyabera SDA monya main monya kweroberia ka abagotua babagoche mutua abana bamwabo marem igo ntwae ko batoba ntobo recognize igo tiga nabaro barere omwana omwabo abantu bomonene abakwanirimbia muri mwensi jesama lieta nkuru kumere ni kirubo sana no minto ninjare kurunyu mange ngobatebia lieta nyansarura mwakuyusira moyo minto onye muroje ka tutinina mwa yani mutinyusa bana watu walinga ekaron na aba mga kuminto yusa na arwarite bakura kinya keko merante ni ndwarite makogoti ni ndwarite kamote bino timoke kiera nya sai tugusa teru muntu buroiri bwasoire wika okore menga nurwarite nya sai togutigera bono muruche urarire na arwara na munda na arwarite ikiga gitarieke igonje ngo basaba abakire nsa igoto kotoremia kabe mu gutobasabirania turobo moyo biyamo injaga konge yoso yosawe niyo musani nyangalesi ora kama musani biyamono pole sana asawa mintu abantu abanana abakwanira imbiyamore mwesi nande nabaire gochagotoa pole nabasabira amahese mukwire na moirana gotiororo ekene nasiriri abasani banene bari gocha bandoreka nabune getokogoro boni gatimbwati moiriora aruge sieri atakondora oyo marenge mondo no yo manusana bono timbaro tiga pole abana ba usana ominto ga kite mwato ikani tumusibu Yesu Kristo yamana so gocha gotoremia negene tengarera ritukeni ngotenena narenga iga ase natenere tu muga kone negene tengarera ngotenena narenge ase igoro yo sano minto kura barenge egara tunakomotebi kende ondete yobona togotebi kene nyangare sia akamenya tata asa tambe kene nge yongo batebi ntiri teriane meri mora muga kone na rusira bwango Buyamano, anche Samuel tango Richard ya konge nyabuto, nche nyabuto tata, umugako yo tatu muamarem, ncha kubuga, enera kubuga tata, tule kumbwalia, na obali gaiga. Mwatu gutira, mugako monda, osano odete umugake menta. Atuanjete no muigwa na inche agatotenga soma monzo omerani tukamuzika. Muigwa ya Kongo muigwa manene. Asante sana. Thank you. Biyamano. Biyamano sana ase abamu abo sano esengenjo fado ikira na ego saba abaigu bari ba sano bons muimoke maegwe bicha na boigo tokore sengenje misango chakatore abaigu bo sana bons mote batimba tibaga moje gotoita baadaye kindly na boto request father to ajide sano na boigo kuna wageni walikuwa wamechelewa kuingia kutoka NAT. Nitawapea dakika 2 muongee sababu hatutakuwa na muda. Kanisa father kianza tutakuwa na muda kindly. Sababu hapa igumole motara ebanga tiga nipe nafasi ama nipeane kwa walimu wenye wamechelewa. Nimeona head teacher Kise Kamba, karibu sana. Nafasi ni yenu. Pia mwana ase libaga oyo kwana nomo executive secretary NAT ondimu natuma mu assistant yone mapema natambua abarimu
nabambali twachira batebyo yo minto Evans Osano pole ne family engima yonsi ninde no chairman wa Kepsha naende balenge college nere kwa niaba ya head teachers amona bali mwalenge college tewa pole ende father ndocho beiranga bia mono secretary asiribaga nande pora se okobwate gente kekero chinga kicherire pole na mangana ara mange tigande tengora ya nase oyo Mint Evans ne family ya ino kwa jumla nchengoro kwa Alfred Mosota mbali na kusoma na Evans na ndende chirani ncho mwe teacher Kisi Campus Primary igolende asekenyoleke na role chief ugali na bande nimesema pole sana mbara igabalenge na Evans ya college umwaka oyo abande bachire bakogenda singenje bakurwale mukyango koboko igoro iga buna mwe mukire iga bakabaire stream yamo oligo chirogoro Gladys akosomi Nairobi orurale kwanza nawe watochereri beko koboko enso cyo karanza oyo kabere na ronchereri mono na romongi none no bakabere na Evans ona ronchereri kabisa suka naye kando oyo nere garu Nairobi ngong nere no tu alengamo agacha katika kando bonyakitali mbiya mono ono lende secretary biya mono asili baga Evans tuko pamoja we have lost as a family. Your parent is our parent. Pora sekenyoro. Pia mona aseli bagoli no mobisi otenete ketembe abali munga imore nkorera igana abarolire mwensi bali mu asanti. Thank you so much chairman. Kwarangelia abaiwa. Ai chairman kwa enda kwa ngachita ya kaibere. Abayuna bwabo. Oya makwane kwa niaba ya abaiwa kagete ruka kora kwa sababu ya muda father ameingia. Biamono sana chairman sio kongalibaga. I'm so surprised abayu baito yani my cousins mbaya iga, but I appreciate for the opportunity. Ngwa kanga biamono sana mwa ikiro to bokongu yani gotoa bokongu so mwaka nyasana asira
Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyote. Ndugu zangu, kabla ya kutoa sadaka itakatifu kuiombea roho ya ndugu yetu katika Kristo Christopher Osano, sisi wote tunajua tumemkosea Mungu, ili aweze kuitakaza roho yake, tujude dhambi zetu. Na njire Mungu Mwenyezi aturumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Na tuombe. Mungu, ni kawaida yako daima
kuwa na huruma na kusamehe. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Christopher Osano uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Tunakuomba kwa kuwa alitumaini na kukuamini wewe, umjalie afike kwenye makao ya kweli na huko afurahi milele mbinguni pamoja na wateule wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Okosoma okotang'ani korwa serufu ya sira 44 tuchakire yemo kogenderera bono tiga tubatogie abantu besiko abagaka baito n'ebyare biaitire omonene niga abaete esiko enene akaba kimia koba abanene kurwa amatuko akare nigo barosetie chingero ase obung'aini bwabo bakarosia emeino na koyerika barabo nigo barenge abatenenku bare n'obunda obonge bwego bamenyete n'obotoereru ase chinga chiabo abo bonsi nigo basikire ase ebyare byabo bakaba n'obonene ase chingaki chiabo abande ase egati yabo bagatiga eryeta ligiya ase nse na abantu bakararia chinkuma chiabo goikarero iga mbare obo igo abande baria batainyoi
abo bagendete bakaba buna baria bamenyete asense nabo banga buna baria batayihoretwe barabo amona abana babo barwete magega kurende baria bande nigo barenge abantu abaya abo amakoro abo amaya atana kwebwa chinibo chiabo nigo chigo tigara ase ababiare babo na oyo noro omwando obo ababiare babo nigo bagotunyana kubuatana kuokoreta ase bari na ase engenjo eyo barabo nabagenderere gokora boigo botambe kinderia kiabo ntigenderere kare na kare na esiko ya tegotinyiwa lingana rya Nyasaye. Soma wa kabiri ukurwe se kitabu ya ogokora kwa batumwa 17 kidogo cha 26 mpaka 28 kodwa somonto eyomo nero tongetekere gesaku ya mwanya bando kemenya sense engima akababekera chingaki na chimembe chiobomenyo bwabo erinde barigie Nyasaye na wanyanase ogotabataba bamonyoke na wanyandigo tariare koruase keroyo moito ikiagera imasare nigotore moyo na togotara naende nigotore nobogima bwaito koreng'ana buna abarenti chingero bande baino bakwanite nakintwe twensi nigotore ababiare bya baye ing'ana rya Nyasaye. Tusimame kwa shangilio.
hamwe na inwe. Ogasoma ku Evanjiri ntagatifu yarigetse na Yohana umutagatifu. Yohana 10:23 kugenderera. Naende gakwaniraya akagenda akarangiria Mariamu musubati umwabo agakwana ng'oraigo umworokia okire ngokorangiriare. Mariamu agacha koigwa akaimuka bwango akamukira na Yesu konyataraika umucheime urinde nigo arenge asaria arototeretu na Mareta elio abayahudi bali barenga monere nyomba ine bakomoremia bagacha korora Mariamu bunaimoka bwango nagosoka bakamotunyana bakagetenga nigo akogenda embera areraroro elio Mariamu agachigoika asaria Yesu arenge akamorora akagwa ase amagorai akamotebia omonene onyena akwarenge mumurominto angata kwete elio Yesu agacha komorora okorera na abayahudi balia bacheta monere bakorera agasowa n'obororo asomoyoye agaichana akababoria ngai mwamobeka bakamotebia omonene inchu orore. Yesu akayeria mariga elio abayahudi bakabora ora buna amwanchete urenda abande bakabora ine uyora mugetia maiso mukoria tare konyara kuweni uyo takwa nabo Yesu aichanete nainde asomoyoye agaika asembera ero nigo yarengeri kuruma nainde ligena ndiabegetwe igoro yaye. Yesu akabora tigeria ligena Marita musubati umwabo woria okwete akamotebia omonene otiokire bono ekiagera obeire getondo asamatukane. Yesu akamotebia nagotebia ngakoregene norore obonene bwa Nyasaye nabo bakarusia ligena liria. Yesu akaimokia maisa ya igoro akabora tata nakoiraneirie ng'ambo ya mono ekiagera okonyiwa na inche nimanyetenga nigo okonyiwa matukonsi urenda ase eng'encho y'omoganda oyo ng'etanaine onyana akwaniraya banyare wanchang'a naye wantomete ekera akwanire igo agake eriogi linene Lazaro soka isiko uria okwete agasoka oboyirie egetamba amagoro na amaboko obosio bwaye boboyirie egetamba. Yesu akabatebia musansore momotige agende. Evanjiri y'omongoro. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Para igarende iga Mungu ni mwema. Nyasaye numia. Chingagi chonse. Nande mbuya mokaliga. Sa mangana makei. Yeli mwe karase kam. Mate yo mwa banu wanchiri na Yesu. Mate bino ino wanchira Mate no nye kore ke no ngino Yesu na wita wita. Da. Ni ba no nye kore nore Nyasaye na ba keke. God loves you. Netoka ngaye ngwara muntu mambi lakini Nyasaye nawanje ngana ko bateba Nyasaye anje tabantu baye bonsi bababaya babenchira baraye nero batongete nane nabaye bonsi. He loves all and he cares for all. Na ndio sababu leo tumekuja kwa matanga haya ya huyu mzee Christopher. Huyu ni mzee ambaye ameishi kati yetu. Tumekuwa tukizungumza na yeye, tumekuwa tukitembea na yeye, amekuwa kwa familia yake, amewaelekeza wote. Amekuwa kama taa ama mwanga ambao umekuwa ukiwaka. Lakini leo hii tumsindikiza katika kaburi, mahali ambako ataishi mpaka Kristo arejeshe ama arudi na utukufu wake. Mbia mukari naenda gani? Kina mo kwa ngiro chaga. Sure. Yule wote sasa nduke mwenzi. Murocho ga Oraiga, kore mungwano motebio ayo sano pa.
Ndio mukari na hini. Iyo ni mukari anasoko mai. Mate ya mura muri na hini. Ana mukari na hini. Mate yo mwa mapore. That the summary of what brought us here. Etu acha kumwa kero kwa heri na hini tuacha wete bintu kangaki. Pore. Ote vyo ipore nenje ote ipore. Itukore byego yo box bar. Mongwano yage enda nomore. Ekiagra ominyira setu. Otoro kerei. Usangire n'abantu asekinyoro. Kako genda genda nyasa. Naye goko genda rende, nyokore buno kare, byo box goko genda, nyora na Yesu na kwanya. Omo ngiweto bolga. Nonye kore buno kare, aye. Mwa. Aye. Ekero mo dago kwa. There is something that happens. There is a separation of the soul and the body. Nga omobere ogoti omoyo ogoti gomobe. Na hindi na kia kore kanya sa atungi tumo. Akarana ti atungu mo umuchaka no ibiri isano na ibiri. Aga atungu mo ekera atungi tumo to buru aseriro ba. Karanga mo to ta tari netwa. Ngia kore to kage yo boys go turu mo. Ramo to yini siku mo turu mo kana bako akamuturu mo ita kabamo akabano bomoy. By the time of it all, when he takes what belongs to him, we are not supposed to complain. Because omorandi komina ibere isa na ibere agotebanga ekene pimwanya bana iga omobere ni gokwena oro tuni go kwena asiri do basuru warwe na omoyo na asinyasa ndio kusema kwamba Mwenyezi Mungu anachukua kilicho chake. He doesn't want that which belongs to him to get lost. Kerikia yengeri gusira nayo ora asire batere ekerikia yenga ora ndiye ndio gusira omoyo yo kwera na asare oria arwite kucha somo. Na ndio sababu anasema basi kwamba hata wale ambao wamekufa na wale wako hai wote ni wanani? Wanataka wonyo wikaransa omo bwana yokayo rai yo ba sports na banyasa goyo ina barumi 14 iya goso gotera 14 isa na isa agotera oyo ole mwana oyo aba kule basi na bano abanyasa onya tuli yo nasanje no yesu yodo wana 14 isano na isato tosoheta kianda inakio onye tole moyo nigo tole moyo ase omonene usiga tora ape nigo tora ape ase omonene na wigo onye tole moyo usiga tora ape nigo tora ape omonene ngana ya Nyasaye teme karanso komo omwabo nonye kurebane ngwana yuraire oyo ngari oyo Nyasaye aijalishi nigo tondo kile mtu itoga lakini all the time he has lived as a son of God. Na hadi Nyasaye ta gutikire kiaye uyikage ende na kerekyo na kubo tena sumu kumbuto twensi katomenyete tigatomenye kolengana no wanja kwanu kwa Nyasaye. Na ndio sababu Paulo katika waraka wake kwa Filipi 1:20-21 anasema oko menya nigo oko menya sama benu anyasa oko menya sama benu anyasa igo le moyo asama benu anyasa. If you are because of the mercy of God, then we must have mercy to others at the same time. We need to have mercy. Totuara maana, utia saba tumeta na barabo, astogotara, astokolega asieito, ekeni yosi jokora. You need to be merciful all the time. Otuara ma, omongina tuara maana, umwako ulia tuara maana, umwano ulia tuara maana ngocha minto. Enya sato sini twensi, tutaremo, tunachine machenya sai, no mubasunya sai utubarira ama tukonsi yobu maboto. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio sababu sasa tunapoangalia angalieni katika masomo yetu. Tumesikia vile Joshua bin Sira anatuambia katika somo letu la kwanza. Ametuelezea wasi kwamba abagaka bali bakare. Abantu bali bakare bakwegwisike nene ekiagera bakoreta manene. Omuntu okwegwisiko, muntu gwisiko unatuacha matanga. We are people of honor. Ntuna abantu besiko. Katura abantu besiko. What follows? We need to act as people who are honored by God, by others, and even by the village where we come from. We need to act as people who are honorable. God is good. He started very nice in a way. Joshua bin Sira tulisoma 44 mstari wake ni wa kwanza. Mstari wake ni wa kwanza, wa pili 5 hadi 13. Aloto tebye kene bya somo wao nebo gimabane eye mbeleke aye omenye buya onyorwe
usamenye bobe ena tuwakega ndabda wache ayo kuno ko rendo rendan menya buya onyoru n'abantu amenye bobe abantu bagwange nande bagotige no yo gochore kem okwania tokonyore wake up okwani tonyorwa ayara siriba ndir ayaba yoshe kunisiro itwasoma bona nitiga tubatogie abantu b'esiku abagata baito n'ebyalo byaetire omonene niga abaete esiku enene akabakinya oba abanene kugwa amatuka akale nigo baroisetie chingero ase omumaini bwabo bakaraisi emeino ase okoyoruta barabo nigo barenga abatenengu bari n'obondo obonge baigo bamenyete n'obotoereru ase chinga kyabo abo bonsi nigo basikire ase ebyalo byabo bakaba n'obonene ase chingagi kyabo kyonsi eng'ana wa Nyasaye abantu b'esiko omuntu bw'esiko mwaka oyo bw'esiko twakira twesi omwaka bw'esiko onyatare ng'omwaka bw'esiko twale gocha mu chuo mukangi wetu mulira obuya bwaye bwatoretire have is it obuya bwawe bwagotigirie gasi kwale gokora you have come to this family to condole with them you are today tumeacha kazi zetu tumeacha watoto wetu mahali tumewacha tumeacha hata ile umefunga biashara yako umekuja kwa sababu ya mzee omugaka bwesiko omugaka bwenyenjo asinga yaye asaba amate bamenye tugokomo nabokora n'omugaka olitari obwisiko lakini asibyagokora nabutanya ale kubikora ndiyo mukale gaka agite abasi nomo nabesiko muri my friend ni bwisiko lakini nayo uragere esiko yagendere wote naso bugima bwao na ndio sababu sasa tunapoangalia wale wazee wa kitabu maisha yao vile walikuwa naishi mwako wanjetega hata banjete donekera leo korose doneke tonga akumitega tonga bakora runo mugaka lakini abalero bajyaga yaja korose doneke tonga ai kuleke kuchimata ekyarane twabide okarosire gatonga akumine gatonga omine nonyine nekiage tigaeta akumina buyego omugaka bwengencho mwaka gorori korosio roteruga bantu kubakwera bari baganya batenga ineya mwaka bwengencho usikire nga mwanyarebe genda mwanyarebe ore tegeto genda mwanyarebe okore 1 2 3 a sign all it implies that omugaka usikire abatika genda gari ore tegeto genda ore tegeto get omugaka bwengencho kali muntu ore ko bosaigo naende kwamenya ko asubuki mabando bugima bwana ngacyura abo muntu bwesiko that is it ana kyura abemo ngacyura abo muntu bwesiko ekerura asuri ekero ko ribyo bakora we need to have a firm stand that qualifies to make us people who are honored all the time so to understand as much about Kogo tenekiga gekolekanete Kogo tenekiga at least it is you are there ndio sababu sasa huyu mzee anatukumbusha kama wakati ule wao wa kitambo huyu mzee naona alisaliwa 1948 immediately after second world war bwangu muri kolese yes ya Canada although abantu ba there is what we call the impact of the war immediately after the war people lived in fear people were really not themselves kera babwato gona ne muri buke Rwandos na obwabo bari babwate but they managed to be in this one akatoka asisi wana kuruwe miake ibake miake okomenyo okonge kwa rama arori rama onye neme chando orodi onye nebe bineme chima orodi onye ngendo orodi lakini aye baka aye kwa muramete kwa umate abantu tole yasa padu okamurama lakini moyo lakini arochi agi weto ba buyo okamurama ochira lakini aye nakyo moyo okamakora amale ochira lakini aye moyo na kuba teba yasaye otoire bibaga tuonjole let us change within this given period that we have been given to change tonjererie onye tuabwate ibero nere Joshua binisire sana ibere emeronge tatu ne isatu amo tebye kenebi onye nonye bari bararire tubarorobere bagende baikere
Nyasaye ekara baikirire Nyasaye bago wakenda Nyasaye na intu batusabere tubabwatie tugenda asabari tumusibe Yesu Kristo na boy bara reisigo ayemenya omenya biyego buno musie bune woman bune mutoi omenya era kwa amenyire bona buya Nyasaye akobekireti bio box live where come to me lakini omenya bugeka bio box rawo obeke rwexi down ochiete yone kwa tena subu kimwaso ekini Nyasaye tagete tomenya buya kero tu amenyire buya tokora amaya na kima yetu tukore kare kwa baba ntaba ya Nyasaye na jambo lingine tena amesema kweli ngando wanye bali ba kore tama eba inyoire oitarera no ine chingero babege onye ngende ba kore witra saji ba kore tama bakanyo ayuru chinjwe abantu bara konyore noro oisiko ba kwari bare ngia abantu bara konyore abandi bali turo inyore sikyari kwa inga kanya bitiro kwa renga kaibi ebandi bali turo ayuri kwa renga karogi bona uiga tukunyore isi bintu bikwara bakora. You are remembered of what you used to do. What will make people to remember you when you are gone? Sure. You see now, Kikaraga. Yes, I will call you smile. So, people are not interested with your clothes, they are interested with what will make them to remember you. What you did to them, the way you touched their hearts, the way you walk with them in their lives. And you want to if you touch people their hearts, they will move from where they eat far. They will come to see the truth that you have gone. What is good? Let us live by touching people their lives. Kena kwa mkunire aunjoriri kera aunjoriri agenda asinya saa na ande kera chira asinya saa ako inyore wetra soko mutagatifu na ndio sababu amesema hatutaishi miaka yote dunia hii. Somo letu la pili kwenye sadi atunge tomboto akamubekera chinga kile chimbebe cyane ebichimbebe chiga cyari ngime kerenga ndio ndio alikinya saa omonyora chinga kicyane. Acts chapter 17 verse 26. And what he was saying, you live by with the time God has given you. Now you know by the way. What you can say? Now Bodiama, Biamore Bodia as well. Over Bodinga, Nimba Bodi want Bodia Nigoches and Luki. Now Bodiama and Duga. My name is Sama Sadu. Mokora Nagaka Saduka. Come on, Bodia Barwari. Ebi asara baba. Lakini ekera uweto. Kwana kubodi digo. Kwana kubodi digo. Echara to woku. To kubodi. Ani woku wodi kubodi mambia. Shwari. Aviama. Lakini ekera uweto asa matunda kubodi litute nile. Echara ndio kubeka mun. Lakini esa ndugu hato moja maso. My friend, kaki ko batumandere. Frena atuma abane mbaragira ne machi. Ko gweta asechire, ura abori no moto no ko bori suguma. Ile ngamo no kura oni. Ko moto no ko bori ya, ura abori ya. Kali bia sara ko bia sandu, lakini kura abori. Kajura manyenga, omonto yo bekirema is ever special. Kwa sababu hii sanduku pekee, kile inaangalia inaonekana hapa. It is not less than 30,000. More than that, even 40 or 50. Now you are money expensive. I can only know you're expensive. What can you do? Or was your idea bange? Umochango cho tena tuwakiwa. Ekiagro usiri tukwaje kubodi digo. Ono wetu ariti. That mo itune tuko malekete. And another thing is, when I know moto, what is anu kitu wetu chibwa? Ajorata. Osale kilevono diaru.
Bote mo moto ne bali mo. Uranyoro ngera abege nyomba ekyagere bintu we must tax other things. Abura nyoro moto be tichanga nyomba. Monda abege buya bona abege yanga mambi maiga te gutuka mambi. Te gutuka mambi yanga ma. Uranyoro ne abege nyomba abege te bintu yo box nako chokora chisani kurumu. Umenya okubege ndaga. Bukanyo weto wala. Omuntu oyine twagireo. Ya chete liyo taraka. Ege tokende ko by the way. Idea. Onye mbona kubori ibori. Lakini manye sanduki. Muneriga no choso. Whether you like it or not. So long as you are an African or you are a Kisi from Kisi community, we can talk about sandu. What's up? We go so ema. Andekera kwa so ilima. My friend, haijalishi unafaria nini lakini utaingia. Itebwa atinga ngaki kali yaya. No jobe ngana ibiku. Ne tuka bantu bari ko chamatanga. Yo box we boss. Nandi nesuko chakobikwa. N'abantu bago decide. Nabara kubekige tirugo. Yetimate. Tonyengisieri bakubege sibaratake nojo asinare utokubwati ebigusi yanyare kanange ebigusi ebyo natwagete kuriye umuntu one time in history one time mungwana yomo buna matanga buna yegare ngendetega he was sent agatumwa bagatumwa ne pick up bagende at least the day that was to follow bagende esiba amenye tenare bagende town ya Rengange at least they pick a coffin and then where they were traveling to the following day was far bachikole to mure ona tigabo na bagenda mono bakagenda mungwano yomo driver royo ndaga taba na eswa ne pick up ya Renge it was just a single cabin bona kire ya Renga abugo anda bakagenda mono ta hawa jete ko rakibya kamuda kamo nabo kale ga ataka nenche mono wekamba bwati bakaba batatu mutuga igamba bere maera yo box agatana ayo no kwanchira bono so ama igabatoga toga ndo kucha bagaika bakagore sanduki biya bagapageni bakagura biya yo box igari on the way home kama utokalia agatana kinche bono na mutambe kama tu abo yo box maera akare kabere si sanduki hapo no ikaransiwo ande ka agetekia ndaka asibete kuja na asibete iko tigaba ikiga tigabere embure gata my friend ekere embure ya chaka eyini ene embure ya turega dio boys kaya mondale kaya gaso sanu kime my friend embure te ko moita ane sanu ya gare ndege pero agaso ibi my friend agechoka ngora bune chogete maremu huyu ambaye akuwa maremu amelala ndani baada ya kulala ndani what happened inside here hapa ndani ma buna asibete ikiae nanda agaso yo box siribi akara tama ijuse mbura ya jite gasino si agara ntege yaga lakini olio bwate gari ama etemo motrale maiko kotwero agete birunda abinyo gatachi ko mokonya igame lakini gawe kasigete kanyoro yondo nero twere yo box achigurabu swabu toka airete nga eyawo te biaso maiga oyo no bali bano bamira nile babe ngoto kitega hapo maremu mutarajiwa lakini utakuwa tino wakara ngege lakini oyo ndo nero soiri nero ikaranze ko akaikasi pampu ne gari alingi bwangu na ne bura alingi nyinge ekamanya gotumire pampu mo sanduke tembo na yemo kayo rakeigo wa haya bwana ega turumo muno ndo uraide buya mwana uri uraide buya agara ngege agabo ake sabon ya sirire nakiyabai yai gore ngora arore gose agara ngege ya sirire o kunyore my friend muna ko igoro ngora oyore ngi sipo akare ko ne jama kweli okore ngari nyo ko morembe ekiage atebe tungo ine sanduke wa muntu takara ngege tayo naro ikara siguramu ikara sene lakini ucha sisi
He has gone to that far. Nani gapo igora iga akaiwa mbe ya mwaka lakini mbure yake. Oko igora ayo korigereria kore motaro cho osini kiaro. Ano mwe tubna ari ngi toro ime anda sibete kiale aro ataiyo. Akamurigereria cherekete. Aona ndache tiki no yo kwete go kumiona my friend. Anda akamurigereria in style. The process yo kumurigereria akamurigereria oria ganda tugusuka guchimaega. Gusuka guchimaega. Kaigete maega akeba no ikiro mweli gwega. In the process orio orenge maria. Orenge maremu. Akamuri swali. Ndiko yore moya kuburi swali. Oyo kwete na kuburi swali. This one. He asked in English, "What are you doing here?" Yala kama nanga kwa kwa. Maremu omokire ko kuburi ari njo kora. Oyo wetu. Oyo tarenge mare omuburi swali. Oyo orenge maegaga. Instead yo kwereneria bunega ari genda to kogenda akeba akabwata gochimaega egari ya trans. Bune agetense eyende kuru yaringe mae. Egaita iguru. Ekiaye taera. Orio rengo otarenge maremu orenge ma. Nabaroje kendrete anda agekundeka. Yo box goyi. Ekera batu wiki sibale guchia. Akamanya kuburi bwo omuntu naye livu tinga yali. Wa muntu livu tinga namoro. Timuru ayali. Ekiagera cheta gaswa anda wadire kiagendrete. He doesn't want to be a witness. He has said, I didn't see it. Omongwano lesa kuliyo buoba agakwa. Esa kuliyo buoba tuasiri chifamili chetu. Esa kuliyo buoba in fact no ina matanga ya iga katukuru ga iga one familia iga tukuba sabiro baremu. Obuoba ambosoa na inde pamento burwaire. Mungu wetu boriga. Akakuweta ni komento burwaire na makwe. Inyasaya bare mie na indatore mitwensi na into tumanya litukeri moto kare tukeke ntorare Samueli ya kabere 14 ago tunyuri getakemo twensi na tukwe onya twensi to kwari tukuri taraika ebwate buya eborongo seburu ebwate buya my friend na ayo tarakwa na twensi na tukura kiri chinga kiyoka chigudiva ntogende huyu jamaa familia yake ilipata msiba ambao hawakutarajia kwa sababu ya uoga. Ingekuwa ale kama monto maremu ekiagro boli ko obokire ko boli ari swali na bale ko ta una monto mozaja yo box bunora ne njero ono ga ejietu ekiagro bano ba ko koran getundo nge ko koran monto le mo bukagi weto boli ga bona ko ta gaso mo ba ekia sata gete to tu aro maremu na kiba tu aro kweye na ndio sababu katika somo letu la Injili Yesu Kristo mwana wa Mungu ametuambia maneno machache kwamba wakati alienda kuwafariji wale wanafamilia kutoka familia ya Lazaro, Maria na Martha, aliwakuta wanalia. Alipowakuta kwanza akawaita kando, akawafariji. Na alipoona Wayahudi wakilia ambao walikuja kuomboleza pamoja na wao, akasikitika moyoni mwake, akalia majozi. The love they had to the family. The love they had to their friends. Omwanja ni babu ate mukagera akayeria marika. Naende wetani ayaka batebya nyirase mwamubeka. Ekera igete ko batebya ingana ndira rusyo muno yoteba. Tigeria ligena. Tumsifu Yesu Kristo. Tigeria ndokeke. Tigeria ligena. Nando ko roteba ekera marita chikota nawo tebi kure gindoro manana Nyasaye. Upigena. Na jambo lingine alipoendelea akaomba Mwenyezi Mungu, Lazaro toka nje. Alipomaliza hayo akaona vile ilikuwa, akawaambia tena musansore momotige akolegendo keke agende. Mungu wetu wongake. Kakibono riswali yale amana na yabe naro mukore. Yeye yarigena musansore momotige agende. Familia zetu tuko na mengi.
tokuburia Nyasaye aturuse ririgena tororobora mubwari atusansure kurwase mechando nene konegende tasinga cheito atutige togende kororobora bwa Nyasaye Mungu wetu bora musansure mumutigage hapa tuko likizoni. Watoto ni wengi walio katika familia zetu, lakini unapata mtoto wa mwingine unamtumia kama chombo, mtoto wa shule nero gutumika mwaka matogoni kwa mwasiringi 200 maragoba musansore omutigage ndesobo akonya abayibuli bayi kaki Mungu wetu bora torera abana babanda mabe batigire ligene kurasa majuma na bange tugate birenge bikorekano ucyasi family cy'abantu bandi otanu wancu batigire ligene nyasaba sinna na baram mukangi wetu kaki asuri na ayonye kuri na kinde ucyasi family anyarebe basansore gose batigire ligena baraba marembo nyasa kaki Mungu wetu kanguchwo kuru mwaka bano gukora tore wacandikire abantu bacandikire nambarwe abantu bacandikire nebinte binge naye wachi kwebwatia asuko barentera bapangu batige banyoro morembe kaki Mungu wetu bora ebe no muga ko ryorocho batire nyobali no nyo batire mnabeire motige Nyasaye namuroche nani namumanyete motigara ege ntora akaliyo bokonye asukia matuko onye kindo ko mwamwe bono kasu kurige tubona konoga hainu mwana oye if he educated you give him something elero mokonya asukia matuko onye toko mokonya bono ngonyere tata bono konya mama bono mamu mindago kini au koibora okini akobereka pakegera kwale kumuruma mogongo ayaki takurute tinse lakini bono tukomorera mabe baki Mungu wetu bora omuga kori akori biashara usine byechimbo usine byaki your box ukande skuru gasoma you are what you are because of your father you can't take care at all age kilibona o just imagine onyo romuga ka ilibati amenyete njira amenyete ababu hata abana basomete lakini huyu mzee kasi tatu mito isi ora uchi tatu mito ala goso inibaki tojo beke esud ora useless nya tatu mito tabeke tisud ona abageti if your father cannot put a good shoe and you are wearing you are useless if your mother cannot put well and you are alive and he educated you you are useless no nya tengore ekiagra ukilibia akorera buya bakekera kwa yenda akorera bitari ukagwena kangabwa kwete lakini you cannot provide anything even no na maberanyu kerarwari abandi gari urubone babo kwana kurwabukana buya mure ba bakabandi be ugari bakumuri manyo umwana akurunyoro byoja umuntu kora kubulira atomwa badati soso akwaje huyu soso si kama yule wanaro akwaje za huyu soso amea ni kama mchawi anaonekana kama mchawi sasa yani umwana huyu iga egenda jase babu mwabo no moro ekya tano go changa kole ko mure tanga che ko babu mwabo acha ko raso kuro yaye oyo gere taro oyo aru chino yo no robio kwesi bibyo boys uriyo tali mwabo ko te ngo yo sho oba kora bwe mukangi weto boriga abana bari tiga bachi bamanyo yo ta ba so kuro yabo oyo ta to mwabo that is when they have come home they will recognize them tata kono no chai ai no rega maso ko biasa ko ramore ore ne gumani yao kuraga ramore biya lakini mamo mino toma ite kya kuraga tatu mino toma ite kya so nyomba e kya ko asa ko menye bai tu onye bote ko manyanga no siri tatu mino ya ake sabere nyenge ige yo muito kurari nero ya kurari age sa na kyo kurari ro yani okora na sisi sisi by sisi mwa deo okwega na ligoro baka kwa lakini yere agosu akarangi akamuito kita kanyerere uyiringa ni ndege tugete wakimana lakini yaye no rega okwega na gaso kwe ruta igoro lakini manyanga oyosiereti ogendoro motige mukanyiwa tubakonye na barabu asoma ko tubwabo barokera ko tubwabo tubatigere Nyasaye tumusibi Yesu Kristo
Baka bari baka bari baka baya. One kile kare kya berega. One ke bari ko kumana chon. They were very good people, my friend. Kumana kare baka kumana chon bega. Ka kumanya straight baka se ngombe. Bari ko ngabona baya. No chuba lega ko ari kento ga. No. Gatura ode ngombe yi. Ayane ndoko je ukona bada. Baka ambe ngombe baka bako. Baka rigori. One ne kile baka ko bayo. Ba be kamuguku. Yo box bai ndagra bari. E biare ro. Nyuma bitara ite bigo tete. Biare tata. E biye penja ko ga bigo tete. Oi ka kumana ngombe yewe ala kumana ga ta ba. Kama nyawi kirga te ga ngombe kwa ere. Kala kwa ngombe ya mo bibere. O te na ye te ga ye. Ye te re imwaria. You see now? You must have to that ko mo ko re pa mo aso bo my friend. Onye ne ge ta ta baneke. Onye mo ko ja ta ayo mo ko ge to kero. So awu chi mata. Amo ayo mo ta ka banga na senda. Ayo mo gati. Ko na uche tu no ari nyo ko le bituria. Ka ko no pori. Ana mangana yes. Ngana ko ta you have a stand to organize your family. Eka wa chire kali ora mo to besiko. Mo ngoto mo ga. O mo to organize nga yao. Ya organize ta ni mo ta ga my friend. Ya, yebeke buyaye, aroke ari motangi, aroke ari mugati, uriyo moke, yo box. Na tu wake watu jao. Kali moto bindega, bakike moto kyabeire, kere pipo, ke bwata baka bachukuru, tora yate. Na mari mura ayo, mura ayo ga. We kamone no tema ko. Mura ita my friend, okoro moti ga branto so to ni to ga. Jago jago nga bondo bodi mo korera, kindo korera, onye babire bantu, yo box, ya no chiroja. Jentiga berega tiano mane kamura anche mo ngenda gere asan kamuta age nyasa basu kaisi mo kadia ka mo to ga amana ko makende Christmas ye kama mo da tertiko kende kama ko jiga mo karo tiga ai ne bi to roche ko jo se tuta mo mo juri ngak aka saba su mo ba what is important is peace on food you eat ake saba kakwara no mwana tristene tuwakia bwatrega mwana ga wose wapi sabu ngapio box ganda taka mojanga kali ngachenyo anya badali bika kabini no birega wono mwana wa weekend wono wajiga makole te binte tunyoga je mwa kana mwene wono njo di kwa kwa beria wana ka retro mojanga kwa gachena mwaye motebi ai my ai junior akwara bai asante biamono Warombe kera kanyomba asante nonye tala ngo kwa achira ko bekiri lakini bono ngo chaka na ichindo lakini ako bekiri yo bo isipo ya achira ko tikunya ko cyane ko cyane muhebere liko kwa rige ndiki yagiye guca muberange nande mwachisemi onye yago tanta na mokonye birengeri ene twagiye gwate bukire mama ukiga oyinero mugakumbuya kali mugako gwate chindobo nanye bake oyaga no bano mu nginoye bamenye tinyombe yam lakini yega katika bere sokoro we miaka 80 no mongina we miaka usenza bini plus yo bonds omongina kama sare kuru jiko akaenda jikoni akatera nyumbani ekera motiga adam omwaka we tongera omongina we tongera hone ekera kana chi to muisone obakwa akima mukimoganda byoto ganda lakini ko fala charanda hivi omongina nasa betegi ese ya kanga mo keigo nane kumwenda ni bago tipwa jase kuru jiko mwenda neja akimura itamurga osa mo mo nginoge yeseri aki mo muyamura lakini aki neni mwana wa serious yake onye mo ngino ya chitega abo morugi wasema ka chirega aho kolega siaye na ndonye mwe yabe na yabeire ekiagira bono mo ngino banye omenye tichipo dana yoro musibu mu naye kwa gachi timichi chikoni omenye jago chira aso kuchiko my friend. We need people who are at least understanding omwa ngino yo ka gitega iga akonyo mga ko to the end ka korima bali mener mo ngoto mo ga ekiagira in fact it is not a false story, it is a true story. I went to a family mga ko gwe miaka 80 yako erugera no mo ngina ko tongera. It is that I'm not just talking something to apana. Omugaga we tongera that agaga no kana ka politiki bi ujiroje. Ujiroje no jako gen. Ngati oko gen na ko ga uri myake my friend.
ekere ngoro mwaka bwimya kata manini ako gende itinga abache kurabwate ama aba my friend, what is that? Let us at least help them. No nyitubanje no nyitubasieti bakonye barabura bwango banyasa mugangu wetu bori gaki konya abase bari gaki no bagoti kabara abone chindomo lakini moi kamera mu 40 nabeka ine kali kabone chindomo kai kamera mu 40 ekagara kagoti ayura gakonye ekaro chikanya arete lakini netwa ndabwati aenda agira kali ikaga amuntu gwimyaka 70 are konda my friend kande konda akoge na banda bahenyoro bibare omongi na mamu abone konda are mongi wetu mongi ndo kwa nabo tota muge kurwase tore turusia abanyi na bari obosoku abaka bari obosoku anati wakibwa atakari ni tari anati wakibwa parusi obosoku rusi ba obosoku tata abonero gesa obine tyakaende kon uraboni ne konda amenyete akanyita tore chaya nyarebe aburugire bituma byanyarebe ajore geta kuri maragoba murusi obosoku nere moya bobeka asigete abendere koro kumama nyina bantu ubeka asigete nere eta bandi bari kwiro nonyema amenyete noro anja kwa amenyere nyoro bye myaka 10 bamo minota anya gocho in fact you have a problem anya tatu minota anya gocho anje ngore noni chesi menyete farse lyo singo ko kolega ngora matuko ngore none mitinye tatu bana ba minto batanya gocho nono yo macha koroga ina chiete ati wika ngori ati wika ngori swa inkiete bone kaige gambenyete ngige kayingi na chite kage na America batache. You see, they have at least to come at least and see where I'm working. Ekere ba chire barone na likene kitgrabe bamanye gaiba kumbwati gose barada hira isigo bona ayo myeta so myete bana ba mino ba secret mbali bocha ai bie komete mne ntorobo chago chibna so ko na bochna tawo kana ye at least do something for your family. Abana bari ba mino bakarase bakare yabamanya so myete kaba wa kresi me batabi ngora sigete yakuba ngaina batabi mo ko katani okora puliso batabi ne gasike to okora bamanye gase okora ne kon mbanya wo sabachi bes ukagi weto mo abandi ba ko webesa bayone baruno lakini rende ge to ngaki to sababu wasa to kone pesi lakini matendo kwa wasokuye tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie asaidie familia zetu aondoe jiwe atufungulie tusidi kuona mwanga wa Kristo pia familia nyendero obiyabanya sae igari asengo tara ngoro tubiyabanya sa kongo wotiru bokotiru bokebya nani afomira pore ne mani yawe yebeke bya yeta kono tigano wakale ka badie yeta ay my friend yako bayigo pore rosi egu mani yeyo na tuwage ba that na chaba be no abe pore ga oko roso kiro chisiko mulangeri ga yemwa ko kore chiko tana ko tebi ke kera morenganeriye goje bako tetu wa motebi na kina kole ngani enda aro yetoga mokore to kuchari ache to kuchiga ama etra bate kumani noye teyo raisi goda muga gweto mori gaki abanye ni mate mori dio mbe binge yakole ko chekole to mungiro diako mo ako abe inchira munari abige biga oteo lio ebito abigiti chibuti lio ya my friend ako ko ende kiombe na abunda ko aye moretere nonebi iga oneri mana ngombe iga netu akebwate munda be unari ga katisha jabigiti nane mbona ko ekyo nuko mwaga kebaka ko kumyora my friend mokonya ake ibo ikyagere biombe no mori at least mokonya ake akwa moretere bi mana ngombe abako ode gumani ene aye nego chamambi abone tu ake ko chiga boko rosia ga tumuko nyomba rosia ga ndaka nonye ga bochane rosia ga ndaka yego akenye byego baka uchuri lakini umenye ko rosiga akora rosia ga ntoga rosi no nyo gotama nani mwagori rosia ge taba bako kyaba tu bari ga rosia ga ndaka kamuri mweka rosia ga ndaka akenye byego data mo basu rosiga yo mo ngina nwari nyomba mwaka ta ketoko ko likende kwa rosiga ano nyina ga chayo ko rosia ga tambe mna liko chago cha so ko ya rosia ge to igo muso inere bokonye ne twake bwa tata ko sigo tata onyine ndaga ranchi te mo ndaga use mo ga
onye naye egu aye oroche kumani ibunere orango morosi ngenzio ni nyinyi pekee mtateka hiyo familia mukangu wetu ndio bwana bwana ni chorosi ngai nero kana kama ngengi engia laisi wewe chenga mzee wako na mzee wako akuchenge. When you do that, your family will go far and you won't complain anything. Be it and in times of problem, you will enjoy living together. Lakini mwana aye maraga mugondo na wetari kuchi mugondo rende achura akora ende mugondo aye tari kwa mugondo kwa ndare ga ige tugete kore tani kwa aguchaga gochari na sai na bandi bale bagucha bagoteka abase balo bagoteka my friend agucho tika besiri bya musiri yego ora gotemera gose no repeative onyora ga moda badana kaibi kali ko gotika besas mone chichiete ekare ikire ga bono chaga ko korona le mafuta aliora amanya ga amanya o ikwa ke sabu entambe nonye ga bwoya nonye tanya gotika kendeze mwaga kwati ketebe besiri bya musiri yaria na chichi kana nyoreke nago sibye goti enda abo anya chaye kwa uchikunywe ndanyurecha abakwe nago tenga ayo mongi urama butabu uristo lakini onye orosie kere obe akobara nana chatige man omotinyi go kwaera otigere siringere bumbi ya boys yesani no motinyi oyi akore tena ande baje na ko tena subu kimabwao ate sabu iragera yubu kimabwao bagendera wekaka tokore bichito twagaje chinga chito twagaje abamate baito nabyo turagendera komenya sobanchani na nchiro nyasaita na Yesu Kristo umwana yo maimomo ngoroito akabara kono moyo matagatifu oyiborote na wekera Maria osorote na bonso birato obamba twasoma saraba yoro ya matoka tatu kumbo wike yuma korona enda kwamba imana baku na nchira somo ya mutagatifu Kanisa Katoliki takatifu wawekwa kwa watakatifu. Kila mmoja wetu tuombe kwa kimya tukiombea familia hii. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu tunapoiombea familia hii ambapo Christopher Osano aliyekuwa baba ya familia yenyewe. Tunakuomba ulipomuita baba mwema, wewe mwenyewe ulijua sababu. Tunakuomba kupitia kwa kuzaliwa kwa Yesu Kristo kati yetu na katika maisha yetu, amjalie eli ya milele mbinguni pamoja na wateule wako. Bwana tunakuomba. Kwa kimya tuombe familia hii, tuombe roho ya baba Christopher apumzike kwa amani. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, naye Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sadaka yemisa, sadaka mtakatifu. Usabamo robo ate vekera karawa goeta oranje abukimukyo kwa koiga obeke sadaka yase ke vekerekyo linde ekolentu altari ende abotoko kwa gocha asimatoleo yokero nyasanga mbemono aseke butegeke ulima toire ekewa kemwa Christopher oyiga otokonya tamange karalenge aso kuwenzi. Karibu sana.
Familia tujipange kwa haraka tafadhali. Kuna mbwanga yake kufanya haraka kidogo. Inua mkono ukiwa na sadaka takatifu, inua mkono. Wakipita na chombo, na wewe usisaulike. Inua mkono wa kuone wa kuletea chombo cha sadaka. Fanya haraka kidogo tafadhali. Nchitwensi walimu toraiga nchuna keria obwate asokolo Nyasaye ng'ambi ya mono kutugeke familia asokolo ni ng'ambi ya mono asinya sana. Yeyote atakayetaka kutoa zawadi yake umekaribishwa. And everyone's the way to Grace Awadi, Murura Nyasaye Awadi. You are free to give your gift.
Sasa nileteni. Simame sisi sote. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa manufaa yetu sisi. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Christopher Osano, na kwa kuwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mungu awe na inwe. Tuimboke chingoro twake mbuya Mungu Nyasaye wetu. Kweli ni vema na kitendo la kufanya kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa, ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha bila mwisho. Mojenu Nyasaye Tata Oringo. Jai 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 Omanwa Omane. Jai 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 Omanwa Omane. Masoge 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 Nyasaye Tata Oringo. Mame kwa heshima hivyo nasa maskani hivyo. Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba umetakatifuza vibati hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula akatwaa kikombe, akakushukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagwa kwa ajili na kwa ajili ya weko maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kristo agakwa, cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu Francesco na Askofu wetu Yusufu Mairura na wakilero wote. Baba mwema, tunakuomba usidi kubariki familia ya mwenda zake, ili Mwenyezi Mungu wanapoendelea kulia na kuomboleza kwa sababu ya kifo cha baba yao, tunakuomba Mwenyezi Mungu usidi kuwafariji, wafarijike, wasidhani kwamba umewasahau. Kweli Baba mwema, uangazie, wasidi kudumu katika imani. Umkumbuke mtumishi wako Christopher Osano uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi zote, yeye pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama Mungu na mtakatifu Yosefu mama yake Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupenda zangu kale, tusaidie kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kuletea agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo Bwana, tunakuomba tuboe katika maovu yote kwa mamani maishani mwetu, uzuri kwa msaada wa huruma yako, tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe jambo lolote, tunapotazamia tume lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na tawala milele na milele. Omorembo Mungu rawenenu wa matukonsi toinane omorembo Kristo igatwensi omorembo Kristo omorembo Kristo.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi, Bwana sasa ile uje kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Kwa mwili na damu ya Kristo tupate uzima wa milele. Maria babonsabere maraika onumwanjo etara y'obwanca nyuna amanyi enyu ekiagera ebiekagwate babo nansira enekora etara y'obwekeya timbwene ekyokonyora omubiri n'amanyi nga Yesu okabe ebibe byane Omungu timbwenere tingosoe mwana netebengane yamayokana etara y'obwetia kiagera ebyako naye n'omuyake orwa gosarikabere nyasauyo etara y'ogosasima naigore netire kirasore ngogosasimani nagwantire Nikolga tiro weka, oita sende, oita wano montoro.
dari itu. Simama bila tulivyo, tuangalia altari na wote wale ambao tumeketi tusimame. Tunagorogana twese kwa pole. Soga sara kwa mwelwa, tutenegoro twese. Tuangalia hapa wale tumeketi tusimame tumalize. Ya nono. Tuombe. Bwana, tumetiwa nguvu kwa mafumbo haya matakatifu. Tunaposema kwa unyenyekevu, umtakaze mtumishi wako Kristova Osano na kumuondolea dhambi zake zote, ili astahilishwe kupata tuzo ya milele katika ufufuko kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Omangurawe na inwe tiganya sawa sini dawe ni mwezi tata no mwana no moyo mutagatifu tagenna marembo Kristo emisa yosabera omoyo boyo minto Kristovo Osano ya elire ipo tara jaga ya naman to karanse familia ke tendamere kwa wengine tuketi wote kama familia isimama. Asante mwalimu. Igo.
hii ndio familia. Kabla hawajatutambulisha majina yao, tunyamaze tuombe. Mwenyezi Mungu asikutubariki. Okona wetana serikali ya Mongoro oyotonge tegero na Mongoro awe na inwe. Bwana Mungu Mwenyezi wa milele, tunakuomba kwa unyenyekevu na kwa wema wako ubariki familia hii na uweke malaika wako mlinzi awalinde wanapoendelea kulia na kuomboleza kwa sababu ya kifo cha baba yao. Tunakuomba Mwenyezi Mungu wasidishie yote, wape nguvu ya kustahimili yote, wakinge na moshi shetani, wazidi kuishi na amani na umoja siku zote, wakikutumainia na ukiwa mwanga katika maisha yao. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Asante. Unta ketutugire dige ya mama ate barot abakuru kugawa ona uchiro uchiro abachukuru babara promotu abande familia mwaka abande ona babara promoya promotu no promotu weba mochukuru ni whatever mwe bange hivyo. Wengine ni china tu tuketi, lakini mmoja ataongea kwa niaba ya familia na kushukuru as a give just a word of appreciation. Bon, abachukuru bali bara ondugwesi oro mochukuru mukia kwa bago. Mchukuru wa familia, abachukuru igo bakore iga bagaderia mayanya sawa sini. Watu bakore iga yana mketi wachukuru wengine wana tuketi. Wachukuru vichukuru wate tuketi. Hivyo. Asante sana. Haya, nampatia mmoja ili aweze kututambulisha majina, lakini aongee kwa niaba ya familia mmoja wao. Just the word wa Karaba Ntombuya wenyewe. Okay, thank you Father for the opportunity. Tulangiri bageri ko batambulisha abana ba my late father. Igongo chikwakiro yomo ekwanire baokora bona bari mama na bamwabo baba kwa na last nabokiro montawe kwa ndile talia Rosemary Osano, Gladys Kemto, Evans Osano. Huyu shujaa ndiye alifanya nikafunga ndoa na mwalimu Evans. Thank you. Beatrice ama Bibi William Osano, jana wa pili wa Osano. Kristi Mokera ndio msipate maneno Osano. Tumsifu Yesu Kristo. Majina ni Gladys Boyani, mwalimu Osano, mke mkubwa. Asante. Samaria tango kumere ni boko sana. Elimu control ni kita ko putus nomora ya sarora ko tumabo nyangare mwabo
Chiyoye otwaro bwanchani ando otwaro morembe. Igona gusaba rimura basari bayito basimura bayiri. Onye kobwate eng'anera arete obotano kwasenka. Ogenderera soko enda guchi. Lakini kobwate eng'anera agere omorembe uri omwaka sabete no bwanchani babase family. You are highly welcome. Buyamono nyasaba seni aseni chira mutanye kora sumu bino. Thank you so much. Asante familia. Sasa nataka kumwalika kama kuna Chief Mugambi Nyakaro. Mugambi Nyakaro. Hapo. Aya Chief. So wanja kwao engwana ye mwiga na ndo tokonyero ngori gatoge. Goresi. Abasani barusiko abantu bane bekenyoro nabakwanira imbiyamole naende abagambi mbale gati yaitu gakifata ngali bagamba bakwana magana abere Chifuta sengentaro mwana asende tagusangereria rongori ente tingo sangereria rororo tigange chibu mtaiga Goruchogo, chogero kese liacho. Karibu chifu. Biyamona Madam Chief Aseli Baga, yawale fata biyamona seki mwaso. Tiemisa, yawale rogo na mahate na wakwa ni biyamona. Nchesa mariete nguru kwe richongera. Richongera gondo mo chifu chogo samu. Iwana achira, nchibuno moiri kukora yane arena. Kumongino yose yukuru kuheren. Igaro igumumura tataka igumuspati so wawe bansiba nechikase nichiana lakini tomanya na kumirisana kuja kumanyana mabi tigangire libageri itene ni abantu bali bali baru mucho nyanga so tenango igo moja kero konkwa ndige pindi buya lakini toto eti abantu bali basobo heren to kumurukali nyanjama aga na baraka tenango igo riga Bali muarbo utena igoro mucho nyanga so. Ora kanamba yange buyamono asante. Buyamono. Diango rabo kaverende pole gato bwate na sons na ende gato manyane to jako na to kunyomera na wono ma. Digato abari tu atigaire digato manyane na ende to manye abai. Diana sabasen ons tiaga na so buyamono. Bali mumbare banyoru kaki bata bali mumbare atikongita mokango bokoreiga ebanisia barole abali mwese mule mbale banyoru banyore bani mukigoro. Asante biyamano. Odena rwase account gakatene nakoreiga oguchi mwatu omani ngatoko batiga obisi yo MC odena rwo obisi yo mochumbo ito tocho ndetayo Ono koyo mito chifu agenda mukaya nero muchifu one atene nakwa nabere anda sangererie rongori. Karibu chifu. Thank you Madam Chief. Reverend Father, Raymond Seke ngwas kumisa. Jina yenda mukaya muchifu mananaga. Asante. Ndimo Kristonde mukaturuke makongora. Ndimo basina na rasira dia. Nashukuru. Sekolah kumua goyo, nanti nak dokter ni kamu naran dan umabu. Biyamon, tuan namanya macam biyamon. Wani kan terus sama kong. Biyamon asante. Sumat. Muka goyo sano. Gari muka kau mana boleh kenyori, muka anggore, muka ambil. Muka non kita itu muka dulu. Ini tu apa nera? Jadi apa sekarang? Orang kamu berapa? Hari berapa kan? Nazarlah. Korokang morra ne goroga biyamon bine to gora tim yake menge akarta abane barora thank you adba common sports thing wale kon ide gas bisi ari ngai wale om mire gua korokang go gamora ku kuma dembo ko ore gana thank you pata noni kita ejina kama tanggar buon mucho ga wore pakapara oke ndu yane ko kwaru iskibe Bona ada utunde kona ada semuanya. Betul mana? Tidak masalah mana? Radio Funa, sana kwa kazi nzuri. Nenda mwambie director wenu siku wakisa msikunini kwa kazi nzuri. Adam Zar,
Ojitu natinga chineti ko ora bantu na ndiri kukoba. Pia mana chibu ya soko nginyoji. Hata waisi meeting tuwale ngene ye chineti. Jumatatu walibonsi bali getuto pera no bisia negali tobate procedure kito tugotumia kwena na chineti. Igo moriya moche abasinya kitalimbache tobate binga jera kito kuligia na kimoko ewa nga inga tuo kyogo chukoyeri para iba ko yeruge tu fran. Igo bono chibu pia mana soko nyori ona lenga to waisi meeting no kurboniga. Thank you so much. Mana wana chibu. Abano sana. William, goro kata tayo. Wana tiaga iga, asing yeri mata buan. Cuma jamu tu abuang, aku akan tiari dulu. Asing jamu mata buan itu nak kur bangkit baga jamu nama aku tiaga. Mesiam. Ada. Mungkin mereka yang tu kumuka. Abang nama sana wana bersan. Ini baca buan Kara mwana makungo nijira na kwa dumane. Usuma. Mwambie dada kungena sana kwa kazi nzuri. Hilo kuna. Usuma good job. Hadi ulimuko. Tuja tata. Asante tabasama tibu. Ira. Aleba nfa donero sabero ngori. Mwambie mimi sabti sabati kwa hiyo. Matuna njana tabantu. Yo sabía bantu para el bakonga. Pasi mbiamo na sing de chinsa bantu ba minto. Na tokamba korubona baka mambinto gokoro ya bua mga kosa. Bono ga kirete rongoli wangu wangu tebe mbiamo no lyoka elinde abana ababache bagura mabuto mugaka iga ruara mono iga batika bosa. Na ndemo maeta bono uno mwalimu Evans nesibo servant lakini asabona iga bali kisibo sabara. Ende nteyo ntarendera ngoli wote bwangu ega ngera kwatenga asandi yoka tu mokiga to koleba ada to kolete iba mokiga to ngoli bwangu so Tutoro ndengo ligende anembeka sanani weka woje kereli moibo muka wote abantu ba mintu no tambi amono ma chief oteranire Madam Sarah, thank you very much. Chief wa monene, thank you very much. Madam asante sana na utokona koteba biamono mo ofso na team biamono eta yogo telioka una wa imokire iga na ino kurwalia tara iga gocha tara iga ne batanga biamono sano moiri. Thank you very much moiri biamono o mwalimu Nyagucha, my classmate biamono mukire kigocha kumwajirega my son biamono thank you biamono kumobona gocha iga narage konge mutie twasomete nere 44 years down the line ga konge leta gocha biamono ba hili asante sana eta iga kurmata ne gosengije gocha eta biamono jugocha iga rambura magoro. Thank you very much biamono chief biamono. Asante sana. Asante kerage. Asante mogaka osano. Biamono mojo bro jirang ko nyambo atere. Biamono mogaka Ernest. Daktari biamono. Reta gocha iga. Njugocha kurmata alione mubwate. Iga to kole mafata atene na kole. Aye nyo mobere kiera chinsa kyoko beko mobere gocha selira bana chechi. Chechi pi. Itagocha ma mongina kwenge bigocha leta biamono ando kwa nya ndo mi ndege tunu biamono no muswati ominda ka biamono karibu sana sister biamono leta gocha bali motara leta basi bali ba siniwoika tiranis aloisho inesani weka nondo tumunere Thomas Omar na Richard Misiani batoire gaige getore keritobuya iga yamono nondo tomwa kuru saba gambi please leta tokonye chinsa ndo tomwa oyo tomwa ebuna fada oteba pero na nige ndo toro kya bande na ndore tobo kom na inde maore soju kora gerwa mangana esa baba
Yamono. Tagocha. Asante sana. Basi omuntu rende tari guterana aria iteiga bari wataimoka nakagwa bigo rusarusi gane baikomi na jibaisano bache barabutera aria famanya koirana kiskuru jiko igoro ngijabo Konyora watene ndio korore njira bakirire basi rende fado bole merumbore Yesu yo bono Yesu ra tokonye Tupende ngoro bana tuensiga Yesu tokonye Asante sana Biamona so tokonye usangaliro ngoli Biamona harusi na ni ngoro cho rabuo bako na kubeka igombia Biamona sana Asante onde na ndo tigarete ukunyorirwe Natonya wote na hivyo tukule wale ambao wanatusaidia kubeba mwili wa kujongea hapa tuende kwa makaburi. Wao tofanya kaburi mwere tusiwe tsaiga. Haya, tusimame wote pasi. Atukuze Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Berongo kwa batule umusumbu Kristova Osano kurasu wiko wense Nyasaye. Watu wakira ngambia munekera kwa mwetu bugima. Na bono kumuka batule kuchasi nyumba ya Yasara yako bera wiko kura ndio urotu wao. Watu wese Nyasaye munya Roho Msasi urota kwa era. Na kimaria ya matega yonse vaicha kwa bakirori. Barusire bugocha kwa bakuru na singa chiabo. Na kigima nyara kwa bayo kwa bali mwaso. Kwa bara ike bagenda ko toyo na kuwakira ngambia. Goto kuboria ya wetrase Kristo ora mangro ito. Asante. Abaka melia maya semoga tajamana koro kanya sawa ikiwia. Cuma leo tu kubori mo greto chugos. Itu kubori mo greto ko dekana. Almuni no asigara ke bako gande kwaya de familio abane biamono matanga osana ende amogo nyo kuisara sabu se teru abairi bamanyane abantu banka munyo kugamba bakatukore kwene mwina ari nake de kwaya ni familio na abati kurwa rwapire mu